Talo falava o se whaapoponga o tala mai atunu e mamau Pasifika under Radio Samoa. Mo moatu mai a Amerika masaina au whaawa waifi naunga i le tau au whaatawa inga le rarangia mai se lava i le vao a Amerika masaina mo ripotie de soa de CNN wa whaatapula a e saina le au whai o ata tīwhanga a Amerika i a veatu i lo lātua tunu. A toi ma le tuuina o le varu sa furu whapasene o tutongi whaapopopo o tariffs i oloa a Amerika e avenatu i saina. O le asona nafi na mawaisi na maapusanga mo le tele o atunuu ina ua toe tau fia mai le iwa sepulu waso e Trump le tuuina o pasene te tele o tutongi whaopopoia i le tele o atunuu se iwanga na ai saina. Sa whaise whaamtaranga Trump ina na vaenga o saina e te tauna mua ngā i o iatu le mataupulea mataro sanga atu mo se whaamama avenga i tutongi i oloa ua maua runga le pasene ua tuu iai e Amerika. Pei ta ia fōringa mai e o mai i le so, e le o iei lava masenga yo inga whaapea saina o whaia, e le o iei fōi masana tariane i whaamatalanga e maise o le whaopopopea o pasene o turui o tongi runga o loa saina o lo avenatu i Amerika. I Israelu, e onoa o ngā malo o whatasi le tu i sasae o Jerusalema, wa oso wha ia e vanga awa Israelu ma ua whatanuina e tāpuni mō le tōrusfuruaso. O le whaamtaranga le waripite mai le UNRWA, the United Nations Agency for Palestinian Refugees, ma le matanga ruenga wa o ngā Israelu. Pa mai e varu se lauta mai te aonga wa fia ai le tāpunia o ia onga, mai fōringa i wina le umare tausanga onga. A mai se komesina o le ofisa leo malo o whatasi o Filipe Lazzarini, o a o ngā malo o whatasi o lo pui puia ia i inga matutuunga a malo o whatasi. Ma o le oso ia Israelu ma le polo ina o le tāpunia o ia onga, ua o ia ia pui puinga. Pai maira matanga renga wa onga Israelu, ua fautua ina mātua o tamaitia onga ia lesi tala whanau i isi a onga. Wa le wona whina mai Israelu e whata apele ofisa leo malo o whatasi ona ora lātou mau o nisi o sui o le ofisa lea o ni tangata o le Hamas. Ma o lo lātou wa o tawina tamaiti i a onga i a feita i a Israelu. I le UK e whasalau 5 miliona pauni le pesosoani tau militeri wa whaopopoane le UK po le United Kingdom mo Ukraine o sauni ai ia le foi malo masiamani e tari malo i se fono tanga o atunu e 50 e whai ai Brussels. Whai mai le BBC o ofisa tau le puipuinga o le a whairoa i whaatara noa le mata upo e whaatatau i le presidente o Rusia o Vladimir Putin ma whaamarusia o ia e whaamuta loa le oso whai o Ukraine. Wai mai le whaidau tuse le puipuinga le UK o John Healey, wa te tau loa na laa i luma tau mawhainga e tau fia i le whaia pea o oso whainga Rusia i a Ukraine. Ma o le sosoani wa tuina i le vasanei, o le a whaatupe ai le whaitau wafe o drones, ma isi mea fia whaalereia, e au pia i mareri pia ina o taawale le militeri. Wai mai le pāre mia Keir Starmer, o le tausanga le nei lua whenua rima o se tausanga tāua mo Ukraine, ma o le matafa yo ia minista o le puipuinga o le tuuina rei limo Ukraine o mea o lo mana o mia elana au tau. E le o le teimi mua le ua fua iei le UK mo Ukraine, le masina taluaina tuuina nei fo i le pāre mia, tasi tesi maleono piliona pauni mo Ukraine e whaopopo atu i se nono ngā tupe e 2 piliona sa whamatu ane mua mo le vaenga lava le militeri a le atunuu. Mai le Pasifika i New Zealand, ua fola mai le ofisa o whemalanga inga New Zealand ma le ofisa re vai fafo, le whaititia nei o tapula a sa iai, mo tangata se siatu i New Zealand mai atu moto le Pasifika. O ripitira Radio New Zealand e amatatu le amatanga o Iunai o le tausanga nei, o tangata se siatu i New Zealand mai atu moto le Pasifika matalo sanga mo se visa siasi i Aotearoa, o le aanga vaa mo le multiple visa, o le ama whaiei una whaateno na siasi i New Zealand i totonu le 2 tausanga po le 2 masina. Ono na winga o le ua whaapopo le isi tausanga a toa i lunga o le 2 masina e peo na iai, lea visa i le teminei, ma o lo tu maupea isi a iei ngā umasa iei mua. O le isi suinga e peo na whaidoi le ripoti a matatu i a November o tausanga nei, o tangata mai atunu o le Pasifika i eo lato tuswarau Pasifika, e malanga ne ai mai Australia i se visa whai ngā ruenga, po se visa whaale a inga, o le ale toi mana o mia o na tarosanga mo se visa, e asiasi i New Zealand i leo o atu i le tonu masina.
O whaeroa se fururua masina re a whataita i ei rea whainga fōu, mai maua nisi wha maoni ngā tiri pe a wheso taisao i le matanga ruenga o whemaranga i ngā New Zealand. Tala murimuri Fiti, le ua fola mai na matanga ruenga o soifua malaroi nā Fiti, le pepesi le Denki Faiva i le Central Division, le o ngā tatonu le atunu uina ua wha maonia, e a Faiva se furu tangata ua wha maonia re a fia mai rea sa mua Januari, e o mai rea sa ruasfutonu o mati rua a lima. O wha itua a fia e au fia ire rau mua o Fiti o Suva, o Navua, Marewa, ma ua ripoti a foida si itia o leo whai o tangata a fia, mai hisi pitonu una ratane. O pidiota sa whaina ia whai tui ti munga mamafa malolonga e meisa lava mai a Novemba ia a perila tau sangarei, le ta ua na whaatupula ia ire au whai o tangata a fia i le Denki Faiva. E eisa tamaititi a onga mai viti levu na mariu le masina taruai i le wha mai lava lea ma ua whautua ina tangata uma ina ia whae tete. Tala nara video Samoa mo le nei fo i aso whareile manuia tere le whai ungara vai aso wha soifuia.
Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Ale nā, angi mai se matangi se momoli atu ai o lofa nei Ia, mo oe la upele Samoa le atu nuu I le nei fo I a uli o le aso wharaile. Wa tā walunga I ai Faiva matiute, le manavo ngā luenga male ngā Gagaifo Faiva mamalu o le atu nuu. Wa lolo so I fo manuia ma le langi matafi. Wa maboe sa manuia lau tau mafutanga ma le fionga I a taito. Ia, wa se e mai e tau ave le ngā luenga. Ia, a o wa tā walunga atu ai fo I matatu telefou I vai whanua. Mai Australia le Pasifika ia maisi atu nuu o le lalulangi. Wa malole ngā lulue I le po ia mawalunga o le tātou tunu. A moe fo I sa manuia lo wala whai ma le malei fo mai whanunga le lei le tai au. Ia e na ua ngā ngā e le la. Ia e ala usu lo Samoa e o e whai ngā ruenga. Ai ala usu isi e o ki ke pasi. Ia e whape nā le uingo le lalulangi nei ma le mere tātou tei ai. Ia ai whaafatai le alofa ma le anga lei o le atua. Tei mai lau tau soifua, ua tātou lau lua whasila whai foi, I le pola kalame o oe ma le tū la fono, o le o se e mai foi le fionga le li satini. Ia, a wā foi ia se whaapopong o le pola kalame, ne ia whaamana tupea ia te oe. O lo o e soifua I se atunu ese, ua avea mau a inga, lona lua. Ia ma o lo o iai foi ma tū la fono, e pui pui ai. Ele ngata o lou saunga le mu, ale pui pui nga fo I o ista ngata, mai ate oi pēr fo I te soli tu la fono. Ia, ia se teimi, ia o na whabai atu lea, o le whaatalofa ma le whawhilua I le atunu, manantu le ata lolo pa ia I sa ma whainga ai o le tā whatolu, o le tātou vānu nofo, le vāta ngata. Ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le atunu, ia ma walunga se vi inga o le tua. E momoli e ana au na I whata whaitau langa I fia. Ta mamtina matua o le atunu, whata alo whatu, le I atau o sevea le nei. Ia, whapea I le fionga le li satini, le li malu o le malo. Ia, tumanu wao siki ashu. Ia, o loo tu umai I le isi pito. Ia, le la, ma le nganga fifia, ma le nganga whaalalo. Ia, whata alo whatu I le fionga le li malu o le malo. Ia, whaftai le tua ua tātou e wheilo ai. I le langi suifua, ia, ma le anga le lei o le tātou matai sini le langi. Hata alo fatu malole, soifua mduia. Ia, soifua mduia lau suga savea po lau suga lei atau le tula o le fiafi.
whaaftaile tu e le nei lao o tātou ngau tātou te toi wheloa iai. Ia ai ole whaaftai fo i le tua e ili tau nunga lo maua le tātou tunu u se vaso fia ma se vai aso manu ia le lofo le tua. Ia whaafeira i toi le tātou tunu pene ne fiafi. Ia ona paia le atu so lo va se whatawhai talonga i whapefo i te mamti nā mātu tua tupu mai o le tātou tunu. E le ma whewna whaangalo ina tātou paanga ma tātou o ia whapea fo ila o whaafonga. So lo va se tafora ni atu nu umane nei ke lope whaatalo whaatulu whaatawa ma lor se fo moni ma lofla. O whaisi lewa Whaisi lewa fo i kia i ao. Oi do fo i a o inga whai misi onga fo i a. Ia. Kiri si mea lei ia e whaaftei le tua. Mo ia e pis ia ai no whai ala wele tua le manu tātou te toi wheloa. Ia i me toi maa futa e masio tātou tunu i tātou pukala. Le la bai aso i lau fionga i le ri sa tili tu mon vau. Ia, sa tele ai fo i a mea sa whaatino. Ia, e pei o le ASB Festival mo whaalinga fo i a onga. O le ase tiute matamatafa i o leo sa whaatino. Le aso, ia manisi fo o tātou Pacific Warden sa autou ngā nua whaatas. Mana tua fo i lua vaenga lau o nangal mtanga luenga leo i a tātou festival nei po o tātou purukala meia. E te tusa le leile vaenga lea o le Pacifica Festival Malpoli Fest. Na so o le vaenga lea. O ngā luenga la mtanga luenga leo sa whai o le vaenga mua ia peo i mātou lea sa vai ira sa unga le mua o tātou no fuanga ma le lau telo le atunu le sa whai e ngā luenga lea lua sa iaili si vaenga la o nangal mtanga luenga leo o vaenga la vai o le whisootai ma le atunu engagement team le sa iai te lea la vaenga e whai e le vaenga le engagement team e le ngata nei e fsosoni le atunu i ni vaenga e mana o mia yaso lea le ngata le saunga le mu tali nisi o fesili ia ai tala no fo i le atunu i le tātou recruitment po i la tau fo i e o lo i eile mafofau manatu e fia a vea mali me te mata iru mtangaro fai la sikele ia e fika whaana mafofau i aina o le Pasifika i le aso wharaile i le aso tōna i mea sātulo o le Polyfest o le aso lulu aso tofi aso wharaile aso tōna o longa winga o le ua savali nge i le lua masina tūro whafonga latu e le koe o se usul whasa ai waka u whapea sunga whawhengs po whera ka hakangi o siki ai o no le pisi ni ngā luenga walu le usa vali nei i le umilia ia e le o malo lolo mtanga luenga tele o ngā luenga walu whaatolo atu ma le weekend Polyfest manatua limas fuktosanga talu ona wha manatu talu ona whaia lea i la ulava titilo i ai e le iei ni whaara ulava tele tutupu se ia vanga nā i lea so muli vo i lea i le vahalava i o a onga na iei na i a onga na ta whaatupua fo i whaalawalawe i a manisi fo i o misaang ai longi misaang ki kele na vawe lava o na mawhai ona tā o fia ma atutuli la to i whafoma le tātou vinu whaftai fo i a tātou Pacific Warden ma tuoli si lea vaenga tā ua o nangal mtanga luenga leo ma le Pacific Warden so ngā lulu whaatas fisosoani le i la to fo i le e la to te vai i a tātou maftanga i tātou skula ki tu lo whafonga le tunu i a mese fo i la to vai i a fufuanga fo i ia i le whaatamu ina lava ia ma le whaaka amilonga o le aso a wai rupu mongi au fika whana mafufau i aso i e wha Ona se to telo le pai o le atunu o le ana fe malanga i le vade. E ui na fale tolu talo ta. Yoi. E mo ia talo le tau fe le sa fe silo no wa. A sa le ma fa ona tu o le tau pati to le atunu. Patu fo la fa malo i matu mai. Ona o le lango le fana. Mana ia yo la tabai fo le ia i le lango na i matu mai. E mo ia fo ia le i malo umanisi a onga. Ia ai Samoa la fi o fana o le la sa fa yesu su na tanga luenga leo inisio a onga ia sa fa tu pole vesi tato polifista ia malo fa tai a vatu ai fa luina ia le saunanga i lau fioga le malo o tato Pacific Warden sa yaila uti me to fa sa tu e malanga tu e mana tu la wo matu tu o po ia ngo fie i fa ma i ole
o le tau malulu yo la na ele ia nga ia choices ia sa o fainga luenga fo le nan taimi ia mata mo faila vai longo atu ina ia wasa ile tato radio Samoa team i o Fasalawina ia ma longo atu ai lava ina ia fa tupul file mu tausi le file mu ma watu ele melea o matua ina ia lo fangia la tau whanau fa malusi au ile tamaititi ma le teine ai au le whaia au tau whaamsinonga ona whaahilo la ia lea ma whaia tu ia tu so le kukunga o le awhiri mele nai whai a whai sau whaamsinonga leave it to yourself keep it to yourself whao ngāre whaamsinonga a nai whaamasino alo ia ele se ngā ruenga whaingo whia ngā ruenga le e se fo ili whainga tāo le ngā ruenga leo lo whianga i ma li imata mai tai whaamsino fo ili lea e peo le vaenga pito o siri leo na tāua ia i loe alo mawhana ia i lupu fo ili e le mua mungi wa se lua moni au e te tau ona i loa le whanau malolo whaatamali e se tau fo i ona mano malo whaatamali a e la wawa i wa wha tupu la ia le te leo le festival le nei mai le limas full tausanga wha apea fo i le peo isi festival fo i le kau kau ngalo makua ai le ai whatele ina to tele o le vanga pito sili le na mana ia ai whaafitai sa le se soifua na mama le ana saunga le mume ia ngai vesinga lai ke kamaki ia o le ana so lunga le me uma whaafitai le to watu whaamalo ia tato Pacific Woodlands so lava se vai panoa o na nei pitonu au kilani o lo ia tamali ivo ima alo ma whanau o le atinu o lo tātou ngāra lui whaatasi le Pacific Woodlands. Ma alo whaafitai le lango. Ia le ua paulisi toa ma alo si sai fo le Pacific Woodlands. Tama ia vaipua. Ua whailangi le whaulonga. Sa ngā i fo i ele tātou le tio ma le pulenga. Ia, moli fo i whaalolonga masani. Ai, o le maalia la le la tātala no pele. Le festival manai mea fo i sa tupu. O le awhiwa sa lau fitus fulma lima. Na matai o le afe iwa se lau valus fulu o le festival lo na lima le na ia mātou si siva o mai la o tango lea lau le lisi a tō lava o i mātou sa siva mai ai o suina o Henderson High School Michael Jones, Kathy Jones, Derek Jones le ua vea foi ma whaamasino o le whanua masuafa le teimile nei le sunga tuilangi saipele tala saipele te veli o le toa tele i o le matou au lava vale i lalo le teita inga a le tina wa fai langi le wholaunga Mrs. Maina Jones ia renga e ri o mai e a fo i fo le nganga o mai a pia ma whaafifia ai o ambar fuamo e malo le awai e malo le al fama popu kama fama popu mai e ri o mai e fa pe e manatu e oma aves de tau ana maua uma la e tangata uma ma o ngai al mako spiri vai kaiminga o mai au wai and participate e yo mai kauva na no vai mai moku ya fika la vai o se ma o le sau mai Henderson nga ili fai tu i le anga au wale na vai taimi mara pato atau fai atu le moto wai vole le Western Motorway ia onai memories na mariole o se vai nga lo maua ia vanoa foi o le atunu e whatawina inisi o loa i le Pasifika fa pe foi le Polyfesta no ma whanau ia vatu foi le whamalo ma le whaftai pe ia o le tato whalainga le o sulu za catering whalainga le sai whaftai lo tō wanga le lei fa pe foi sunga whawhenga ngai a tau James ta vui ma whatua ma le kalesia sa anga le lei ia mātou fui tangata whatawa ia ma le lolo le atunu sa mātou mafuta i le foi vai aso ia e mawala le vaenga fwere sa vea umako lea vaenga ia le fui sa foi pisio ngi vai aso le foi whenga nuenga foi kai whamaru nua o li se mako kalesia se kako whailoa e tau na whai sa oi leo sunga i whawhenga ia pasta bani e wane tō titi a matal tō sa ke no pe maka pero pe mako e foi whakasi am pasta mako kalesia ia ai whaftai le tōlo mo pe le malos e au o nei le tunu ia o le aso tai au ia le fa e fa umai le matua o ngala isini le lo fa nga solo te mine fele fa il tu le lo fa ira tu i le Auckland Chambers i manuka tai au la le fa tatu suenga
ia whaafunga mai nisi o le atunu u le alo o lo atu tātou aonga ia whamalosi koe au ngila fiafi ia kai au loa ia su e ka kofa mo kai au ai vai la ile tau o tele wa mātou na whama i te mea o mātou o le Pacific Wardens i Avondale, Kelston, Manulin lena mo ele mātou vai ngā tupe e whai fua ia le sen tolus fulu ma le tasi i la tau na sue ma papasi o mai lei masisi na fei o le tolus fulu ma le tasi se tau o vanga le e fika ia le lua fesu ma le iva le a mataili le tātou ngā ruenga le mau mai te fsosani mai le malo se yo o te mini ke lo wala kala ka ko wa fe po wa tu ma tu lo fe la to le wo me tato por kala me mo le fo le alfa tai wa ni sino we kale sia sa mo i malai tato por kala me tato kale sia e fa ka sa i posi se sunga fa fe nga ia victor po we sima fa tu ma pe le kale sia o le kale sia sa ia le sunga fa fe nga ia aruna ia mal fa tu fo ia mativa i le St Andrews i to ia fa pe fo ia tato AUG ia to tele yo tato kalesia ia mai kalesia le au pa ia su kriso aso ngatai le na amatai na fa kai pe fa matai inga lue pe yaunga ale wo marke mingi o le ai mau wala vano ai ta wola mele o la fionga le lisatini awa fo i o so se teimea tau fie o e leiso leisene tupe o tupe la ia ele ona manatu la o le vasenga leo e ao ni tupe mai tangata lau tele ai ono o le faia ai o le o le mafuanga fo e lai o le faia o le o se tupe faia ia o la betalo sauno e se fo ina faitio la tunu ma fa me wala se le ngi faia ai va kule va fa mai mo io ma lo pomonia po na lo fa no nga fo ile le initial tato tunu o le mo le vano ia ai le o mai ia o ile la mal va ko solo mal pa o no vinga e nei mo la se vano mo le scheme ona o le o ma le vano sa sta ona fa nga ine se stangata ia le o fa ma ia pe la va nga ia o le ai fa nga solo tatou a onga te mine o ke me mo i ka ko funding fer ka ko pe te iane ia e kilo vo la na malu ile a fa ile a tona le stala pe te iane le titi la to e no atu e ongo mai mau ile avano o le la fa tu a fa go mau lo avano fa me nor kala le sko fa nga mo maru na di lo fa nga lo le avano no se avano pito silinta ia o pelano tau te mi solo io la sa tai o le la le ko lo ko fo shows ia ia ai pasta kalo mai mo la kam ia va te fo fama lo se ma te kalesia istama ki le kalesia fitu te fi fa mai istama ki ia ma lo se fu mo ia ma lo ia manu ta penanga o mo le o sa patile sa tai au so la va se tasiolo ia wai se mato e kalesia ia as fitu te fi fa mai tu fa ne ke lo pe mane tunu mo yo ku kaping pe si e ke o marlo sa ta pulare kalesia menelle io to en fan fa no fi fiao vai fa no ma dia o le la ku le lo ka ya era lo por favor yo ku fi fiao wala fe ka fa mi mer fi fiao Então vago. Oi lá fango ir foi. Fa per foi fiam. Sole ia la fango i menga o no fogo. Ja malo. Va fa fa sugar fa ferriga. Pasta church remodi ma non sei fu la sugar fa ferriga. Oh io church remodi. Oh. Kamba. Ja le malo va tai. Ja. Ta se. Olha se fato muanga o lau fato fala inga ia mani mata upu fo i ta te tana noa ma fa soa ia fa mana tupe i le tunu ta ua to man malama ma le pui ngal tu la fono ia te oi tailo fio se vea mal fa funga le tunu o nisi o vaenga lo o vai el mtanga lungo fa si fa tupu la i o ke lo ale tato te tala noa i le te lo vai aso o fa ia si mau lunga o le pule le soifua o fai asi maulu pa ila wa tiro tilo ye o le misi vai aso
mai lātou o lo puli o lātou soifua. Ia sau ste miona tātala noa i lea vaenga. O lo vai ia fo i whātuputupula ia. O la au mālosi whaasol tū la funu. O lo whaonga ina pia. Te lea whisilingi al mtanga luenga o le vaenga lea. Po o whea e maua mai e i lātou. La au mālosi ese nei. O le si vaenga o lo vai i mtanga luenga te mine. Ua whaisito o te lea i lātou. O lo whai al vaenga le fia tū mtanga luenga leo. Pea o na tāng whia mtanga luenga leo. Whaatuputupula ia fo ia le whalau whasaina. O tele la vos whainga fo mtanga luenga leo lo whai te mine i o lo mawela man whalau whasaina. Manga kuala. E o ngā tasi le whalau whasaina. Ma se leni. Ma le la au malosi po o au penga malosi. E o ngā tasi a vaenga nei. Ia walu pomonia. E ele skanga ka le ferwa I fefea mal whalau whasaina. E le stanga talo o ferwa I mal whalau whasaina. Ma wor fefe pe po le ferwa ilo mal la au malosi. Ai ese mai ei. I le alu le se o le whatawina le whalau whasaina. O na mawulunga I leo le tupe o lo feo I mwhea i te mine. O lo whaia pea o sa whainga mtanga luenga leo. O la ua whautuanga le tunu. A whai o lo e whaia le vaenga lea. Au wange iso mga kua ngai ki sao. Wai mana tua sa ve mana whaafonga le tunu. E whai asi umi o whaka amilo ho I a sairi dinga mtanga luenga leo. Adia lau. E ia lan mana tolu to te lewa pea. Se lan maruanga tulo wale na whaafaingo fia la whaungain. Se lan maluanga malai se leo maua kako. Ai li leo lato manatu. E ni si wha mautino. Le man tuafo mtanga luenga ne leo I New Zealand nei. E wha mautino le lea mtanga luenga. O iei ni wha maunga maututu. Iei ni wha maunga o wha mau nia le lei. O lo whaia sori ngā tū la whono le. O so wha ido. Ngai ke ua maanga ia lau moe makakasi. Fo I le le kruor wa viao. Ai ke ia le pingi o lo o le whaito o lo whani. O lo whaia susu e ngā mtanga luenga leo. O la whautuanga fo I la ia I la tō lo whaia mātua. A whai e kau iai a singa I ike ia te oi o lo whaia e no e o walo I tutono lo la po lo maota po whela. O la whautuanga watau nei whasota I mtanga luenga leo. Walo pomonia e le alo fia fo. Oso se oso whainga mtanga luenga leo I tutono lo la po lo maota. Ai ei se vaenga e wha mau ni ai o lono I tutono lo whale po lo la po lo maota. E maua mai I se leni ia o lo whaia wha o lo maua ele e wha so tūlafonu. E kiringi uma e wha msinonga. E mtanga luenga leo. O lo na winga. E karwhakaika. O atu nei le mtanga luenga leo whaia se suenga. Maua whala o wha saina mani tupi se tere po ala mani sio vaenga. E wha feo na fetu na I lo ma fau fau. Se ta avale ongos fulu afe a e kere whainga ruenga. O na whailo susu e ngal mtanga luenga leo. A whai kulo e wha maungia. Ko solo marka avale le a. O iei nisa I lato ua tatoso I mo lato whali. O iei le wha mauninga. O lo iei le se utanga o tupu I elea nei o lo o wha maua mai whala whasai. Ma mea tō tino nei. O lo na winga le tātou tinu. E te lele a fianga o tātou ainga. Pe a whai o lo o whaia sotu la whono le tono lo la polo mota. Ngai kei loa, ai ke kangunga ngā. O lo na winga. E maa ngai a fo ilele le telo le tupu. Sa ori kala fo ilele. E vave konfiki, e mo pu uvai. E vave mau mtanga luenga lelo. E siri lau vili mtanga luenga lelo li poti ai vaenga whape. E siri fo ilo tala noe ina yo walo poni si o lo vaenga. A whai ukou de whano. Tu lol whaafonga la tunu vai sisi no whanga po sisi whale whai. E le lei la le maua mkanga luenga leo leo, awe vaenga ia. Ai le anga le pā o se whangu pāu, pe ke wa pā se pe isingi, po o ala mani vai la ulo la to whanga ina. E ke le la le avangu ai noa, wha le anga ina I mea tō tino. Ma wo iei fo I la tō ulo tupan vaenga, o le si vaenga. O I o lo vai ele te leo la au ma losi whaare so tu la fono. O lo whaonga ine la tau, se wha whai mofie, wa leo wai kukongu mo whaonga ngi. O le whautuanga. Ma o le fefe fo le whaonga pēr whai. O le petia, ma lambatia, I a la tau mea. Ma e sao loa tu lo le whaafonga le tunu. E sao lo le e sai lo ma fau fau.
pe a koa nisi o vaenga o filifilinga sa o sa tau ona fai. O ila leo lo pole ia mtanga luenga leo o le wa fua mai vaenga ni. Ia fuala au fasa i fuala au fasa ina. Ia tupe ele lea. Ia o a penga fo i mala au malosi. Mai ua fai a fo isi ko kele fo ila au kare whalolo ia. Lo na winga. Faisi fufuanga i tātou ai ngar vaenga lea. A fe e se la au malosi o lo i tono lo la polo moka. A e tele o mauti noa. Po o se la au malosi mea ka alo pele se wha mon mole samo. Au ke wha ka jisi e ka wha kai whanga pepa le e te ua mo te vini maka ngā luenga leo e o watu si aki po o se whanga mea ka alo po o se whanga sa o whanga mo i whanga lea ne i te ua ma ua se fua pela ma tia le songa le mo siri ade vini maka ngā luenga leo te whai se whai umar vaenga lea e lau whioga le di sātini ia mana tua le le e tātou la ia wa a afia i veo o vaenga o whala au whasaina. E iei me ta o networks. O lea e whai kei i e watu solo whapea. Ai tau te leiloa e whapea nā fo i le aikia o lo whai isu e suenga leo leo. E whai fo i le network a leo leo. Awa e maua lo les tangata. Panic. A mata maua les tangata. Kaukaro fo. Ale tā ua nā le mantua le lei. E alu larva, e maua larva tātou, se teimi o le tā ua le nā, le whamana tupea, e mese nei o tātou mātua. Wa matona lātou le mautinoa le lei, po le are mea le tupu le tama, po le teine. Ia, ua masalumbia le mea alu iai, ma le tuai o na taunu mai, ua fou mea eva ai e tono le fale. Fou le ta vale o whatau. Ai le o man malama, e le o tala noa mai i mātua, po whemea mai nei tupi. Ia, a o, se tala noa ele tā ua te le, o le sota inga o le tamama le tina, ma mātua, ma le vale, ma whanau i o mātua. Sa vea o le upumoni ma le whafonga le atunu. O whaifusi malo si kupe. O le upumoni alana. Ua whaisi malo si o le seleni. Ua puni tia ai ia mawhauwhaunga o mātua e whaile mea sa. Ai kalia le mesi se. Ai se a. O le ale koe pole ke leo pili o lo tutongi kupe ngei. Lua. O le ale koe pole ngisi o whale velave. O whale a inga. O le ale koe pole mea ai tulo. Ke le i o le vaenga leo lo a fia. E iai le langona whale matua i alofa i alo ma whanau. E ala i fo ilanga le ka ua isi mātua peli po tia lam tanga luenga. Ia vaenga i o lo whai al whanau. Ai lupa munia, e o se lo whal vaenga ne. O longo lo whai lo walo, po o nau whanau fo. O lo sa ili leo se fsosani mo la tau mua, kana ngoa ia i si leo e si sisi vaenga. Lua, o te tauna whaso ta ilim tanga luenga. A wau vaenga i e tupu. E le leilo atu lam tanga luenga leo leo. Whaile o se whainga. I ono labla vei o kor kulafonga. Ai o se vaenga pito usili o na leanga mongonga. O le o ako o le si vaenga. E ako e mai ia whala o whasa inga ia. Ai o tu whaonga aina la o mano se ka whanga i whale ke ua ma ua soifua. O lo tupu mea. Ma ua iai fo i lato o maura lato soifua. Wa afia i fua whaonga i li whaimisa. Ai se a. Whaatamala le ainga wa inga le vaenga le whaatamala le tangata leo lo whaia ia le sori ngā tū la foni wa waku i whale o ainga ai le wa isi sino whanga o lona winga la mātua whamolmole e tā ua le so tanga ma whanau e tā ua fo ilo lo whai lau whanau ma li po tia le mtanga luenga leo ina ia whai e mo ia e aver whamsino ngā sabe ma le whafonga le tunu ai la le si vaenga of so soani le mtanga luenga leo e fiso so ani e fiso ta imanisio matanga lenga le malo manisi fala patonga ina e fiso so ani e tau mo faina e fo e fa fita o le tono lo wai ole a ngala le o lo vili pe fa i lo matanga lenga le e ke wai ole ta ua le rehabilitation ole vanga pito sili len ta ua mai e fo inisio vai ngai fa pe to matanga lenga le ini foto ngai matu e siri le ave kamale ave sisi me no foi kuri fa formal fa le tulo asu fa fengo fie wale upu monia o le to tele i o alo mafana o le tunu fa pe fo ini usila nei o maula la to soifua o no fa la fa saina
O tasi le o matau pu o lo tu la i mai tono Samoa mai le o to ye se matenga male. Masa masalonga langa la o tupu. Wale o to fefe tanga tai whaunga e le la o manis. Awa o pui ai na koti pui ai fui. Mala tau tupe maua. Ua sili atu. Ia mana tuola tangata nei a whapea o le la tau te whaatau ina atu ma la tau whaunga ina foi. E le upa pertania foi le impairment of your good judgment. Alona winga. Mo matua pongi sa atoa lau whai unga le lei ini whai unga e tau na whaia. Ma wale o fefe fo i e toi whaanga le la au malasi i so se teimi. Ia, o lona winga. E te tau lava o na whaamana tu pēa i lo tātou tunu, ai meise i tātou nei walanga o le sifuru aso taluai, o le tolu sifuru o mati, na whaangata i nale poro kalame a leo o le tātou tunu i Samoa, i le au i nātu o whana uma... Amnesty, ja. Io, le amnesty ni nā. It was a gun amnesty to collect and return all unregistered or illegal firearms in the country. Io, lona winga la. O te lofo i eis, e le teimi sa whapena ai, le por kalamena whai New Zealand nei. Sa ieri por kalamena sa whai le tātou tunu. Sa ieri por kalamena sa whai o se vaenga o le li, ma tau sangan se mai atu nei. Le sa whai le mtanga luenga le le vaenga le man malo. A mai kongula au malos. E va tu le voucher for il le se fesili, ioi. Le ia masisi vaenga, le lokaina oe, pa walo le amaya. Ia iai le taimi, ia mai te tonu le taimi wha atu la whanoina. A le ailoa. Ia le sila ke me mawai, e te le afianga o i fo le tonu tu la whanu. Peita, ngā mako i loa, e ia la whalongo ka. Ia. O le sila vaenga pito si linta ua i tātou tunu. A vaku loa wango whapea. O te taulo na whaonga ina wanoa nei. Ia peita e olo wa ia pe tuptupula ia pe o tātou la au malosia po o penga matau tia leo lo whaonga ina le tunu. E le te tau ona ia i lato. O le si vangaro vai le te mina ia pengo ka ura kemi o sola. To te le a fo i le whaatu i lato e le ofia tutun tanga luenga leo leo. Ia ki kilo al vai aso nei sole. O ki aso umeka i lua ka i kolu ka bale e le fia tutun tanga luenga leo leo. O le tele o le soifua ma le saonga le mua le tunu na lama tia. E o le whafta i le isi sina ma o le soifua fu i le. A o le lama kia i o le soifua ma le saonga le mua le tunu. O ngā o le mafofau. A le whaingo fie ia, o isi, le ingi rei sengi, o isi o le se kusai sai. Ia, nisi o le au ngā le sengi. Ia, o le au ngā le sengi. O le whaktuanga lama, ia se whamore mori. Tū le mtanga luenga leo leo. A whai ua whaakuinga ko e sunga reri leo ia whamona mole. E te tau one e usta ia. E wheo lolo la ngā whaiseo mangu o miki tulo. Ngai leo lo sola le tāwale. Te le ia o nisio mori a ngai ono whao popo. Mai te le awanoa e te ono whalpui nai oi. Ono lo sani ngā tūlafono. Ala pito, ala vaenga pito, sile na pole mtanga luenga leo. O le mau oi o le soifua mana matia sa ngole mua le tunu. O nai whautuanga la ia mo tātou tunu. Le si vaenga o lo vai al te mine i te reta tāwale la vea. Whaisi kelo ka avare la vea al te mine nei. Ia e mana tua fwisa vea. O le a e whaasolo solo ina lulo wale tau. O lo nau winga e ka umai ei. Masi e se ele awala, pua oa, i le tele o tae au. Ia maua iai fo inisio i la tau. Ia ele o le ia ka avali. Ia. Saulo la mas ese o la wala fa popo malamo no mole o pa ulosa. Ya, o le la vea lan me kupu ai o le fautuanga la vertato o tunu ufa mo mole. Ia te tawana fa te lunga o tato o. E ma sani lunga o tu la fono le manga lai fo le le tonu le tunu. O makua se la upa sekere. Ave ese rola mal vaenga fo le tu fa fengo fie le fer tu pulanga mole mika. Mole mika. Yoi. Wa kidi enga le. Ave ese male vaenga fole lo felua i o ngā. Ia. Wa aki rei unga lelei. Ave ese male vaenga lo felua i o ngā. Te lele o le awano e whaasau ina i saunga le mua o le tunu. O lo vai e pere te mine to te lo tato tunu o lo feo i o ngā.
o le upumoni a whai o whaafafunga tātou tunu tātou porkalame. E le ia sisi alofanga whapesi o kere i roanga pe ngi vaenga o kulafongo whapenga. A le wa avatulu sosa ni tātou porkalame i vaenga o le tulafono e te tauona ustai. O le si vaenga o i te minne. Whai o le sao o kako kāwane. Ai lingfu spa. Me se lava la alom whanau la iti. O isi vengi ka kere waku sore. O la ka moe ka me ki kongo ka vale o la ya luta o tono le ven. O nisi o a inga o lo o iai ta vale o lo ke leo la ya ingo foa o la ya wanoa. Ai si i artina nisi o whana uduma. Ai whiako wheme i kanki. A kangi ri ka me ki tu lo fa fonga le tunu. Tina, i maria no lo ka kiro ngofo i kua moro wano. Fai perfu spa. Ai no fia ngofo i rumor ko inga fa pe for ko inga fia ngofo i rumor merelo mkua. Ai la asia kua marka me kiki. Ele leile mawar salo. Ai leanga la veor tavari. Mawar soifu. Awai ono mo lia ila o le tulafono. Ilo fatamala. Ma le lei foi le pu e ave loka. E mo le leile sela. La ilo le veor ka. Ai le veor ka. Sa lei. O le pu moni ar vaenga le. O le vaenga pito isilio na tau wa fa mole mole. O le faio fuspa o le fanau. Faia la tono fo. Mr. Pasisi. Mai fa mon mole tato avitavale. O kuria lo sao. O fo I so nga sao. Yo fika ko we o sao fa tu la fonoina. Fa o sao ku le ska mare lo kavale. O ke ka. Alupe o lo sao nga le mu e tau na lo mo tato mangala. Ina ia fa sao ina sao nga le mu to teli. O lo va ia per telo te mine. Ele telo tato ta vale la vea. So o mai la mar va nga vuilele. O le fesu ia ina po o fetu fa ina vo le kako IDs la vea no ka vali ia po pole lola ia le o le skanga ka feme o video le o la u foto nga le tunu fa mon mon video pen kanga nga le pele o mai mtanga nga le pele a o le vaenga pitu silun ta o e lo ina mtanga nga le mo mua e a ngane mo la insure lua e a ngale mo morkanga ka so la fene ale vaile lo e kurkurir kanga kale tolu e a ngale fa mautino le fa se fufuanga mtanga ngale lo po o sa o se de ke mi le ve o ke kari kon winga o la vai le fa tuanga le tunu au e te taliton wina se tangata fa yatu yate oi au le vidian ir ka vale le fa karia ma fa la ka vale au wa so mai au soi e ke fiu e kuti o lo tupu te mire nei a whairo lau a fiu e kuri mua e tua ia oilo whatamala lua wa taulono e vai se lo ia e whai ilma tau o vaengala ia e pito silon tau e te tau wa o na vili mtanga luenga leo e whai lo i wha na vele utupu ma lisi vaenga a whai e te so aina a whai ke sila fia oile se la wala o weke sola e ono mo lia oil whamsinonga pe a fai wala vea se ta avale si ufa fai ngofiu e so aina se ta avale a e sola e ka umai I ua le fa tino ina lo tiu te fa le tu la fono o le siaki po isi si o la vea po o ki sisi tu lo o vaenga la ia e ono mo lia e o le whamsinonga o lona winga ia a fai wala vea se ka avale le ia lo ku se ia vanga nasa vea mal fa fonga le tunu o ia se vaenga te fa maoni ai o yese popolenga ia te oilo songa le mu a e ku pingi oilo wori ia po ai o vaenga la na siri la lo sola ai sola sa o ala official leo e fai e lau lipoti ma e fa matala iei le mafuanga wala iona e le tuto te tala no mai la to le na ver tavan e ala foi langa ma ngala ver kavan se ua vavara la kakiri lau kavan le mar kavan le iluma following distance following distance lua o fai asi alu kele o lo mafofau le check salau ke nge po lau pe ule runga kako headphones mano wika kere o fala velave o kari headphones e ono la vea ai tolu ulua vesi malum kua por ko inga fo te le yo vaenga yo lo tupe tato fa velave ar vaenga pito silin tau o weke sola e le le ya lo tu e fa mauti no le le o songa le muni se la tona la vea a ke silfia fu sa vea walanga le kuku o mai le ngira singi so lila wa ko lana le tu o la unga walanga le kuku there's a reason why like ai o le tau wa telo le tau pulna le stangata
when you fail to stop to render assistance. Yeah, sa ole. Ole vanga pito sini nan tau. Ele leilo sola onga wa e pole la matiolo se fu. Ale angolo sola le se la sing. Wa ke fiu pe ke fai mai ia tau sa mo e mal mara le kula fongo le tunu. Ale ai sola sing. E va kwala sala. E va kwala sala. Ma ono tula i lumo le fams. Inisi mo yanga onga fa o popo atu. Sa olla. Ole si vanga tau. A fai wa tawhio e sesio o matanga luenga leo ma fa atonu wina o e le te tau na e toi whelua i kako o wala se longa mo so lai seki. Wala nga e so lango e leo skai e kula funga. Lua, a maua la o koe whelua i so sta valea. Ona ma i maua i leo lo toso ino le tatu ta vale leo mo loka i tono lo to ala ko ska vale. Mo le lusu mal valuaso ma ko kongi se tupe tele. Ma e kuwa lo lu mal famsingo. Ya tawa e tele e to titi e o le tele o le sala o le taimile impound le tavale to titi alu se la uleaso ia mana tua oi e esere period ko so ingor ka vale tow truck esere period ka ko storage esere period release fo le le esere ka vale ai fica fan ma fo ko ki afi tele yo tupe ma u le vai ngale a ku mangi du man fa msingo ngawa ko sala mo ya Malaysia bea sergeant tau fa mtalanga sa winga yate give truthful details about it. They say me ora ngofo ma ka uri ngolo uso ma sanga fa me olo ngo o se manu yan e va ko fo ngo sa bia ngo mur pola e va ko fo ngo le mal fa me o fa sa molengo o Francis Seuman. I maingal listen o Francis Seuman. Wa umaso la. Sa yer ka ko la senge foi le peise fasi pepa ngar fas pepa le siata. O vai taimire nei o tu putile le mal malama. O fai ngo fia ngai do. Ne ai so. Ele ngungu ari ya muri polari ya ngungu re. E mana tuala. Sa mo le sene lo nanti. E mana tuala. E mawai fo i o ye mine ono mo lia e famsino. I lo le a veale o fa mo moni po fa mo sao. I se tasion tanga luenga lo leo. False details. E mo lia e ono mo lia e famsino. Pe a e de fa yenga luenga fa mang. A fa ye ke si da fia tu lo fa fonga la tunu. A fa ye ke si da fia o ngai ke over. Nā me ke o vai so kula fongo. Ioi. O tasi nā beta ua. Ioi. O le character a fo o le tangata. Ioi. E le taimu mori a fo le la fa ila interview o lau. O lau no fo mau po le sit seni foi. E toi se ia revoke nā le mea. E koe se ia. E le loi. A fai wa levana o ba ai la e te soli tu la fono ma soli tu la fono. E o fela tangata a tangata nu o mana o mia e New Zealand ma le society a tangata lautele. O tangata e fia no fo mau nge a mo kwa o va so kula fong. O le ver ka vale se kasi o li o la le ka o o ke. Ai ma ko vili me ko so al palo no fali. Alum ko palang. E ma ko e me lum ko orsamo. O ka ko ka vale le o fale ko. Wala e taf ka vale o sola. O fa ko lum ko la fa fer na fe me orsamo fa fe e carpe. So le vai so ga miki so le fa mon mon. Le vele le mau tu va tu sa no sa. Sergeant mau leo. A le si da tu pe fia ni au pia nei. Ai fa mai na le afa fangua. Ai vai tu leo. E se fulu tono ia meo MTC e tatiti mai. O la ule ka uar kamari o le tunu sa faku. O faku rola ia dai. E fieng ia u fangu ngai ka ma faringai po me. Kasi ia apa. Que suma foi. É que ele vai ngavar, ele vai cama. O fio vai saber, o caule saber uma coisa fora mais. Casir puxa lá aí, o não fica. Se saía, calma, caia cá com o telefone. Ele se me fala com, tal
e se le tau lia o le vaenga lea ma le amana ia e le tunu o ni silo i la tau te wha maoni i le tau singa o le tūlafono. Pifo nei tau e sosoni e fo i nisi o vaenga le ngatau ngā ruenga i o pepa fo i o lo tau mwhai o la fautonga le tunu wha manmula. A ka kua lunga le tūlafono. E le se vaenga fo i le e ono la matia ai fo i le soi fua ma le saunga le mua le tunu. Ia ma wha le fo i lo ingo lunga o wha mamunga ne tunu. Ma ni la ma ono le tātai bia ole ma ia ma o le tāu o le tātala noa mo fo i le ata i le so. Ia e tu malu ai i le whaongo le tunu. Ai tāu o tele sa vali o lo mo boli ono le tūlafono. So ngai Miki? Ia. O fusi o fuwai kulo fa fonga le ku o ke anu muri solo langa e anu i loko i kanga ma o ke loa ele o se tulo fa fonga le ku ele se asfikur ka kare ngai pi la ngesa pi ya ba le tula la fia fi mboli fa taila o fio sa vea pola sugale ya ta o murtato por kala mi mat ngo fie ta tu tunu ya fa ma ngalo le tali pe fa o isi upo le tau tamali la fa fonga ya po se anga fa o le tau tamali i la sila ya fa manuia le tu fu fanga ta tu tunu le weekend fa manuia le tu ai pa yor tatu tunu usauni atu mo sa patile so ataya fa pe fo ile sa ia mo per tatu tunu u se weekend fia ma se weekend manuele lo fo le tua tatu tu e fe lo ile vai se fo le lo fo le tua so i fu me manuele ia balo fa tai tano fa lo le fionga le li malo le balo ia po le fionga fo il satini tu manu vao siki asu ia fafti tele mbole tebi u fa avano mai ia a o tata la tala fo ia fa fonga le tunu ile ta u tele le tula fono ia me le si o nga fo le o tau le ua a le tumu ina fa to ile le e fia dia u apana inu a fe mai ke lo o ke lo kuma monga e saro lo ala ringo bisia le ma vai so vai mai fofo ya le na mo bia tele la o fionga tato o le pesele ya e tau ma vai ai mo fa mo bia tu fo ile toi fo ya tu le fionga de li satini i maulta malawa Te ane wa
Ya lewa sau Boko aseki lava sikenge Olo ola ala mai iko kongu Wa makanga kumule kalapu Seva aipo seki ofu Ba ayo fau ngo kafe Solo kuma el mais kafangu Ia uma kule pongange Umuska kinge meska take away Sole 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 O solo fiesiva O solo fiesiva O kui mai fole musica Sole 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 Wa makanga lue vai Penga mawala ska kinge O seki foi tonight Sumaila ia Lulu o vai lulu o rima Fa saulo kua Pati pati popo Ale mawala basta kinge Kasi va pea Faiva lumwe Rana I will give a pole Rana I will give a pole Rana I will give a pole Baila yeah La luka kalo mai Pakalia koi Sola ko esa wai Ai awo ke por ese uso Ala kilo kamangange Elaki foi yao 2 times Sole O solo fiesiva O kui mai fole musica Sole Wa makanga lue vai Penga mawala ska kenye O seki foi tonight Sumaila ia Lulu o vai lulu o rima Fa saulo kua Pati popo Ale mawala basta kinge Kasi va pea Vai lumwe Yo me fota pingi ma brana yo so fa for shit kuwa fa ke ime le ma mi a se ke lo ko ko ka o inde me nga pai suma sa ka ko lengi so mai say baby boom bye bye Sumaila ia Lulu o vai lulu o rima Fa saulo kua Pati popo Dance like there's no tomorrow. Sole O solo fiesiva O kui mai fole musica Sole Wa makanga lue vai kaba ke popo le tua alu pea oi ya Sole O solo fiesiva O kui mai fole musica Sole Wa makanga lue vai Penga mawala ska kenye O seki foi tonight Sole vika se te wa foi nga oi a ngano mai foi lau kama fa ku ai pe nga wi al ko akwa aya le po akwa Radio Samoa. Taslima Ivotomi. Ama. Why?
Lo e whafonga le tautua mo oil si ufonga o Samoa, le radio Samoa, sulima I vatolu, a boi au kilani. Tawalunga atuai, ia le talanoanga fo I ma le fionga le li satini, malu o le balo, ia satini tumaruwao siki asiu, ia mawhamanuia atuai fo I le toe tali watu I mauta malawa mga aduenga o le fiafia na nei ma le aso atai au. Ia le umana whai le whaanoia, ale satini lana whaife au. Ono o le lātou sa pati leu a mata le fiafinei. Whaasolo ko I makai au. Vavai I le ula o seri. Ia, manuia tele li I le whenga malanga e. Fo I antu I mauta malawa. O le ua mafuta mai I le tamaitai o ati, mai le tātou whale tavale le Henderson Cars. Ia, wafo I tātou ripoti o le nei fo I aso muli o ngāruenga. Ya ona ola ia le malolo a ma u ati mato mai fo tai au fatalo fatu ati malole so fo mria ia malo se fo savea ia malo lava le malolo le nei sula le aso ia le fo le a tamla mafai unga luenga ia lo tuma pele lo fo le tua ia o a mai le nai sa ofisa ia le fo mani ia me o mai le sa ofisa nei ia saulo ina fo I mafsilingia lo le me uma matango fie le talo le tau le dei aso no le wa matafo ina tau malulu ia a le ofisa ia o le ngaruenga masani lava o lo maduia faftai ia saudo I se tali poti le dei aso ia manai tangata fo ina famlia ina I lautou talanoanga ni applications fo ia ave I finance companies ia polisi fo ua famlia ina le so ia whaktai lava sabea ia o se reporti atu I le tato officer a le Henderson Cars le nei aso ia e whai lava si pisi whai lava si pisi le nei aso ia o lo wha uma ia le launching fo ia le o application le malu fo le tunu o lo whape ona se nina mai lunga tato le tato Facebook page ia le ngata fo I lea ona ia tato a lo whape ona bala au mai lunga telefoni Yo le lawa le whaatino ia le launching fo ia la so application ai le tapunesa to officer le tulai ono ia o e whai lava si pisi o le tato officer I le neiva ia so atoa ia o le tau wha uma lava o na larger application ia ai mo nisi fo ia tato a inga ilunga nei o kilani ia o le aso tai au o tai au le whapena drive mai ia sa so ainga me la loi Napier ia mana isi fo isa so ainga mai Christchurch le whele me la sa tai au le tai au ia e piki ala tu tāwale ia o tai au o se asa pisi le ia I tato officer ia o lo tele tato a inga I taunu me la sa tai au ia lawa radio mala tu tāwale ia lawa leina I whafo ia na leo mai lava tai au whais la so sign up ia ma piki ala to savali ia ole tulanga lava fa mafa to pele malo la tulanga le benefiti ole benefiti ma le pensiona ia na ia so sa mama sina matsua ia lo o etaua lava ona ole to tele lava ole mamalu lo fa pe ona fia apalai mai ia e mana o mia lava le tanga full time a fa yo na full time so walo ia e mawhai ona saulo walo le na e sau e support pe sau fo e sau sosoani I lau application ia tūlanga le pei meni ma le tāta tōngia le pei meni tāpale ia ma le tāta e alu I tāpale ia e alu lava I lalo le ngō oe lea e te benefiti ia po oe fo le tamama tina matua le tala pension a whai ona I lo walo ia tala no I lo walo ia e sau lo walo na e sau e sosoani lau application ia o le tūlanga le tato cashback ma tato referral savea ia tele lava o le mala tunu o le silingia tūlanga lea pe maua ni referral pe maua ia cashback ia e maua o tato tawa le lava ia e maua lava ia cashback ia e fua fo I le cashback e maua le customer I le taawale o lo whapea ona apalai ai. Ia o tato cashback e amata mele awhetala nga ilunga. Ia whaatase tato promotion o tato taawale tolu e whaalu pea. O te ilo se taingo Iulai ona whaamuta lole o promotion o tato taawale e tolu. Te maua le mea lufa tupe whaawhetala.
ia ma sa ilua fita la me alofa e ma wale kiwi edition le Scorpio le 7-seater e whapena for le XUV 7-seater o le 54 ia o le XUV ia o le o mai tauina lava le tulanga sa vea i le masina nei ia matua whailava si toa tele o le malo la tunu o lo whapea ona apalai mai ia o le toa tele lava o le apalai mai ia o le manuia lava ia lato talusanga ona o le o loo iai le mato whailoa tupe le malo la tunu o lo iai le mato option 2 po le mato finance e susoani mo tangata ia le anga ingoa ona o le sifo tu langa ina o lo to tele fo o nei to a inga matato apalai mai ia back credits pe le anga ingoa ia o lo ia le mato finance ia o le mato finance le na ia susoani mo oile le anga le ingoa po le back credits ia su e sa avali ia o vanga taonga o manao ta o sa vea ia mo le nofo malam lama fo le malo le tunu ia ai i apalai mai peso mai fo i maso ofisa nei e apalai si ta avali Alo fa teitele lava mo le tātale noanga fo i le nei vaenga o le au nanga mo le tautua a le siufonga o Samoa. Ia, ai a fo i au mai le tā telefoni ma le tātu atusi ina ia mawhai fo i ona whaalawi loa pēr i le tātu o tunu. Ia, po ai lava o lo o fiamena o Mrs. Soani ia wala au mai o ati i le taso numera o Vaviselau fititastafi ia po le emaili mai fo i le mato Facebook page Henderson Cars ia po le susa o mai fo i le taso ofisa nei i le tasiva wha Cavendish Drive papa te term manukau fa saila va savia mo lava no filo ai la so tai au fa te tele lava voltali poti filo ai la so tai au alo fa tele atu mo via nga luanga le fia fio toe fa soi fuia mo le tem dei ia fa se fo savia mo le la so fa soi fuia ia le dei ole li poti le namba le tatu fa le tabale le Henderson Cars ia fa tasi ai ma le au unanga ma le tautua le tamaitai o ati e te moa i le telefoni o Valuselau fitu tastasi ia a le o le nā anga ian e latu tuatusi se lau wivas fuma le wha Cavendish Drive i nai papa toe i marukau tātou o tāle pese lea whaamadu ia tuai ia te oi lunga lea la tele ia e maise ai le nganga i fo Faiva o lea tunu mai e le sunga ia lani alo
Le fōlaunga au noa ma le whaavai Lo mato tama o i le langi Tutu mai a le moli matangi Whapupula mai le ala Ia tua i manu le nei fōlaunga E ui lawai na pipitia ai mamau ala A o ala ua whanoa ai le maungola E whaafolinga o se mea e whaatauwa Ai e ngase ai lava le tautai whaatamala Po ani atu ngalunga Mamana ona olo ulo tot E hui mangalo e te oele atua O le tautai poto Whai alo fina ngalo Ai le o sautau anau O leo te tangi atu ai Malo loto whanau na Lo mato tama o i le langi Tutu mai a le moli matangi Whapupula mai le ala Ia tua i manu le nei fōlaunga Tautai o elai atua tua Tautai o elai atua tua Tautai o ele atua tua Tautai
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O e whaafonga le tautua mo o e whaawau le si whafonga o Samoa, le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo i au kilani. Ia, male ngā Gagaifo Faiva male a tau savea. E le nei fo i aso whareile. Wa tā walunga i aile te le o ngā ruenga matiu te. Ia, o loo whea ngai male atunu. Ba lola ngā lue, alo fo i le tau matai. Ia, ma le whaatotoa, iau tō whaiva ara whilima. Ia wa manawa ngā luenga, lara lesi me whai. Koloki le card, pe sign out fo i. Ia ngā arura ia le ma ave au me tō tino, au e te alfu ma avatu se mea tō tino al whalwhai ngā luenga. Ia, wa pe o le mea na ua masani i tātou. Ke ia wea waku ma whaasawali aku ai le ili, whaasawali aku ai le si masingi ale. Ale whai ngā ruenga. Ala mea la whai. E whai i ngā ruenga i le si vai aso. Whatalo whapitoa ia tūtou, ta maam tina mātua le atunu malau tō whoi tāpua inga. Ma ota malawa, ia leo nātu whoi le dā. Ia o tonu o whale o tangata mātutua. O mauta ngase ngase e lo whaatau tori ai. Ia asisi atu le au mafola, ma le au whaamawhana whaamalo le tātou matai le langi. Ina ia vave o le whaafoisia. Lautou malosi ia lautou soifua lau le le. Ia ona ua o fo i le soifua matua ma pula la ngoto. Ia a ua malolo ma mapu mai i tautua ese sa autou whaatino. I le telo tau sanga. I lautou soifua te lavou. Le soifua au auna ma le soifua tautua. Ia, ona o mai leo lau whaatalofa i leo whaingaruenga te tofi. Whea lavolo o iai, ma te talo, ma whaafonga ba iai. Ia, sunga i whaawhengainga taulangi, ia maunātou whaletua. Ia, malatou tāpua i mai fo iwa to tele au wō whaiwhe au, o pātele, o epikopo, o palestene. Ia, e whaatalo whaatuai, ia ma whaa o whalofa tu fo i lau tō ngā ruenga, ma le whai ungo le neiva yaso, ia a o tapena. Le la unga ma le upufolfola, mo le sa pati o lo o mua mai. E le ngatala ia te utou o whaiwhe au. Tausi mata ngā ruenga. Ia e whapena fo ia i la tau o e ua malolo pensione. Ia ma malolo retire mai le ngā ruenga. Ia, pe anō whai atu o tau o nisi o poutu tō le ngā ruenga. E whaalango atu ia i le whaiwhe au whaumasi o na whale tua te lavou. Ia, o a me siringi ai, o tau o sili anga o le ngā ruenga pa ia. Atu le whaambalo, ma le whaaftai lau tō talo ma le tāpua inga. O lo ofe mai fo i ma whaamaduia mai i le au whainga runga nei o le si ufonga o Samoa. E mese lava i a tea, le a tau savea ma le pulenga. A whaaftai te talo. Whatalo whaapitoa i lunga le tātou apia fōlinga, our Facebook page. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. Press and like it and share. Share our program to our friends and families and people that you know would want to laugh and listen. Talofa whapitoa la vai lau utua while. Amelia whabuana o le whalau tusi o le tātou vasenga. Whalau tusi o le vasenga Mali. O le vasenga tau ima. O le au eifo isi toimi o lau palau vale me lau whai upusa. Kalia umaka ko lungo le mele. Whaftai a mosa, malol sai fo Maria, mona mantau tia. Ia, whapea fo inga lumale mana, malia toa. Carol Matuoto, talafalava. Whether you're watching from Melbourne, Australia, or in Perth. Ia, whapea na fo ia Sydney and Brisbane, Queensland. Talafatu. Ia te oe, ia malau a inga, male wha moe. Ia, na tātou wanga atu i se whai ungo se vai aso mātango fie, au le wawa ia tu fo le talo le taula tau ia i au ki lani New Zealand ei. Ia e kuwa e lua. E le teimi
e a fo i o le a sulu waile la ai te i fo i wapa uti munga ia matou whatau ia le matangi ia le na whatalo whatu ia mona i la lio o ake fio sue ia whapea fo ia Tales of the Islands o kai mange fo ringo lea tangata e moni Samuelu sina leo whapea fo i ino sia whatumiti soli alo whaptaile mafuta mai leo ranga male tutua. Press the like button, share our program to our friends and families, and leave me a comment. I love reading comments. The weekend is always nice, you know, when you sit down and have a cup of tea and read a lot of funny comments and people thinking and what people are saying. Tauia patilutilo mavavai. E tango fola i leo o e whaawasenga. Ia winga o tangata. Wa mionga tangata. O lātou tala. O lātou manatu mo lātou langona. Ia mamafau whaunga i lea taimi ma lea taimi na. Ilo fole tu wha. Fole le ma wha. Whatatau po whea i eile pā i tangata ia. Le whele i tu i tangata ia. Na ilo eile fo i bila ma lea. Ma le toa i ngā whale tangata i eile tangata ma lea tangata. Ratalawa. Ele ta mamatua o le tātou ainga. Ele fionga ia masoe, tauli Josefa, ia male naitu whawhine fo ia fuatino ma Erelini, va pelu so eva singano. Ia mauto umalawa tamam tina matua o lo fifia ia na o tango e le toe whaleo i le aso nafi. Ia le lipoti lata mai almatanga alwenga o le Department of Internal Affairs. Ia polo matata o le matanga alwenga fo i o mata upu tau loto I whale. E au fi ai ia le tango fia o le tātou sitseni. Ia lea o tasi le afe. Ono se lau. Ma le wha. Mon tupu tangata. Wa maua sitseni. O I nātou lesan tātou fi naua I nei. Ia maus tala fi fia le nā. E alua I lewa yaso. Ma update at foi. Ia tātou tala tuli tuli loa nā. I le whatino ino le tātou sitseni. O le si mea tāua. There is no limitation, a time frame. Whape tau fi ei, o le ua pasil tu laf, no ringa tu laf fono. E ta otoa ina se yo le whaavavau a mene. Ai pa ole mea, ole whai. Noe, oi tau ma whai e whai. Ina ia mau e na i o tātou mātua. Lea whaamnianga. Ia ma tūlanga le lei e muli muli mai ai. O te... Olo e le vai aso lea, le mātala noanga ma le fionga I le te fono. O le tātou whaalape putonga o whaputunga tupe a Samoa po le Samoa National Provident Fund. Sunga le pali tele. Panoa tā vita moala. Tuli matai ma matai tū le tā. Lea fo I le tātou whaatala noanga le nā. Ina I au tau manino I lea ma mana malama wa iei isi vahenga o le a avatu I luma I. Ea au fi ai ma le tātou medical insurance scheme. O se mea le lei, ma o se mea tutau na whai. Na ia manuia umai ia le soifua malolo ino tangata uma o le tātou atanu. Ia manatua, o le tele o tātou tangata, pe au o ina ngasa ngasi. E aveanga intia. O le matua ma mau. Ia au te lofo I. E whai asi taunga tā tele o le aveina atu o tātou tangata. O le whaalawe lawe. E te tongi e le ainga. Le pāsese, ma le mea nofo ai, ia le tangata le alu e ave, ia lon tina, po lon tama, po le uso, po le tua whawhine, o lon tō lua. The family member that is escorting the sick patient to India. And if you look at the time frame in terms of air travel, o se no whanga mamau. O lea ua whatu lai mai nei. Le whatu ina I le ono tau sanga wa tuana I atu. O se whale mai whaapitoa mbo ngase o le whatu, ma whatu ngao, kanesa, so se mea lava. Le ua whatu I fiti. Tau ngofie, le tau e whai ai, tau ngofie, fe malanga inga le valea.
Ia stasila na o mata upo le am Faiva na tala noa iai. Ina ia wha wau le medical insurance lea. Mō tangata Samoa, leo amata mea ai, ia ma tai tamai ia le wharaputonga o le nupi wha. Ia whapena whoi ona whasiringi ai ia le sunga le pali tele. I se tasi o tu stala leo lo tau ai maa, e le tu stala o le whai nifo le tangata. O lo tau ai maa mai i le malo Samoa. Male mata ngā ruenga o whaaputu ngā tupe mo le manuia o Samoa po le National Provident Fund. Al tangata e nofo i tutuila o mga lue ai. O whaalongo tustusinga le tangata. Ole matua i tau wha leanga lava. Ma le tau wha valea. Ma le tau wha sese. E iai mea i loa le tangata lea. Olo o maua mai ei wha amtalanga. Ona o lona so tanga inisi o lo ngā lulue i Samoa. Ona tau a inga o lo ngā lulue i tutono o matanga luenga le malo. Se tasi le dei o mata upu e te tau o na pui malu i ai. Tangata whai ngā luenga uma ua mai ona sainia whengainga. Oi e pui ai. E pui ai le mamalu o tangata Samoa uma mā latu ai a te tau. E o lava i lau whai businessi, e o i whai whiau, e o i ekalesia, e o so se whalapu putonga. O lo o iai, ia le lātou so tanga, i le wā, wha businessi, manisi o au nanga al malo. Lea la ua, sauno mai ia le sunga i le pali tele. O i lātou umai ana whaasalawina le tusi, patino lava mo e le vā o le whaiwhi au le sunga ia Reverend ala i moana. Willi Papu, malana e ka le sia o le sistak. Ma le whaaputu ngā tupe o le nupi whā, ma o lātou teitai. Nā o i lātou e whaatanghai, o na tilo ma sila i le tusi le nā. Ala me le whai. O le ua whaasala lau solo whaasoli tu la whono. Ai le isi whaatangaina o lea tūnanga. E whai por kalamele na mai Sydney, Australia. Lo whaatauteia mai o whaalongo ai o se whai whiau ia le tō ina le nā. La e tā ua whapeo le utanga poto. Po le utanga ata mai ea po se mea whape nā. Ai, wafsiringi ala. Se utanga ata mai le nā. Ne whaasalawina. Whaasoli tu la fono ma vande i lunga o le tusi le am. Ia la wawatu nei tu la fono. Ma avatu i le tangi i le ofisio leo. Ina ia whaila i mōrianga o le tau wha leanga. Ma le wha o ngā se o wha mtalanga. Ai, o meni, au wha ingoina. They are confidential, private information. Ia po classified documents as well. Ele ngata la ele nā por kalame maisi por kalame lo lātou whai ai lea tūlanga a whaasoli tū la whono. Ia mā o le wha maumawina i lunga o upenga ta whailangi. O mea uma ia e mawhai ona tu inatu oni mōli mau whaitino. Physical evidence in a police file for a lawsuit against defamation of these people, defamatory. Mela na, ya, tu mata ile na tal noanga male, ya e maise fo, o le tau leanga ina o le kalesia. Dela uto ulo nei, ya ua umon o whamatala inatu. Ele ngata la ele fia se furu wafe o tangata le kalesia. Aso fitu Samoa tuto tasi tonu a pia, tutuila manua o sava ima o polu atoa. Whapena fo i nei New Zealand. Ma Australia, Amerika, ma le lalolangi atoa. Ua fuli le kalesia. Ua fuli le kalesia. Ona ole alo lofa i lo lato
te tai le sunga. Ele te tai au ia pastor. Alai moana Willy Papu. Male fale tua, male e kalesia. E pele I loto manganga o tangata. Tangata lo loto. Ia olona winga la. O le fia se fulu wafe o ia tangata lo loto. Wa mautino lava. Ele palonto ya tule e pamele chapipi. Nala wa lo le me lao ia I faile palonto. Fa o popo mai iai. Maisi talitonunga, maisi e kalesia na whaatutu o lātou whaife au I lumo le whaamsinonga. Ma mō lia I le le tutongi ina o lātou la whonga. Ia le vela nai o iai. Ua fuli fo I le ngona o ia tangata. Alo lofa I lātou whaife au. Whaamasiasi, ma whaamata ngā. Ta uleanga ina o lātou tamali anga I luma o le whaamsinonga o soli ngā tulafono. Amazing. How this event will turn the tide and the will of the people. Tātou toi papa I fo iei le mata upule nā. E avatu pēa lava pēa. Le ia whaafonga iai e kalesia matangata lotu. Aisea, leanga e tā ua tele le mata upule nei. Ina ia mana iai, e le ngata o tangata anu o Samoa. Ai olo ia, masatia ai la ngona o tangata. Awae ulu fale, I le fale saa. E iai le tāpua inga male fale sa e te ulu fale iai. Eo. E iai le mafua anganala yo na fai e nāta ngata le tūla fono peo na ua vātua I le aso nafi. Wau maa le mativa. Aisea, so o na fai tupe le tunu. I tangata ia na iai le pae inga a o le isuia mai I le malo. I le whātua I le atu Samoa watasi. Watau fia. Ona toi whaia ni no ngā tupe a le atunu. I le vaitemi o le whai ngā malo leo. Aisea, te tele ai tālafu. Wa le mawhaina tutongi. Le mawhaina tutongi. Ai tālafu fo I a le vaalele la tau I a le Polensia. Po le Samoa Airways na sui mai iai. Ewe. Nā lo le si mea na whai. Ia karangoa o ngā lo whai mai lo. Whai kongu. Kaulonga tax umala uri ia. Kaunga tackle. Wau tau wawa ai I le matau tia o le mea ua o iai Amerika. I le tamā loa ua fo I mai I le mana o e toi le pao I lo na lima. Donald Trump. Nā le ua malama le le o Amerika le na alfai ma palau vale mai isi taimi ma. La lafo mai la tu upu. Ma le leiloa. O le tiute, ma le matafa I oi a le a tau sa vea. O le wha manino ma wha malama I a tau tau. Mea nai tu tupu I lau ele nai tau te wheo I ai manu nofo ai ma momoe ai. E rao winga ha. Rao le o ai ta inga. Pongi sa, ma le malama. O le whangai nai fui mauto wa ya tau. O e sava vali le awala. Join the other people of the United States that are protesting, petitioning Donald Trump to reinstate thousands and thousands of state workers and employees and even the federal government. Ana nafi se aso matautia mo le malo Amerika. Ua le talia ina ai e le whaamasino o le federal courts nisi o whaamasino le mea ua whaia Donald Trump ma Elon Musk. Ele I tulia oe malau ngā luenga. Awal nai whaasolo atuale le salalo a Donald Trump ma Elon Musk.
fia se fulu wafe te ngata ua wha te e au noa ma se mafu anga te tau, ma le fina wino ai a te tau o te ngata nei I luma o se wha msinonga. Lal mena whaia e wha masino e lea so nafi. 2 federal court judges refused to accept executive orders of Donald Trump and reinstated thousands and thousands whaita wafe maafe te ngata watu tuli au noa mani mafua anga te tau. A o le tala wha mai se I sefe mai tupe o mea ia na whai te ngata nei o meo scam. Ngā ruenga o ta I fia se fulu tau sanga o ngā lulu e te ngata. Ia, tau telefe mai ia e lea o ngā porkiki ngā mō. A lea o ngā whawhea. Lele ua pa le value ma le tā ua o le tā la Amerika. Mana tuwe tasi tā la Amerika, toi titi tolu tā la ia tātou I Samoa. Nā le mele ua iai, pa I nei, tasi tā la Amerika. Samoa le lua tā la ono se fulu sene le tā la New Zealand. Nā le mele ua iai, tā la lua se fulu sene. The value of the dollar of the United States is now defaced and devalued and dropped. Lala me te loa I le mafu ango mea nei. High inflation has shot to the rooftop. Ma walunga le tau le soifuanga. Ma walunga le tutongi o la fonga. Ua whao popo ia ia isi e tunu. Mai vai le ito Donald Trump an nafi. E whai atu ia saina. Tongi le tolsful ma le whapa sene. Te tongi le tolsful ma le whapa sene I lunga o loa saina e tau nuu mai tonu o ele o le malo tele o Amerika. Aya. President Xi turned around and slapped Donald Trump and the United States, the people of America, with 143%. Donald the Duck, mai au me nei. Se lau fast fu ma tolu, pasene, le mawalunga, o le a charge ai o e saina. Pa au mai ni o tō o loa I tonu, ma toi whaali I al te maloa. Whaali mblau whaali ka malo. Whapea na ia ai mwhaio na tūla I atu na o na ia ma tū wha maunga ma sa lalo atu nu o le lalo langi tūto o tasi. That's the danger thing about it. Donald Trump thinks that he can insert his willpower over these countries. They are independent states and they are sovereign countries. Atu nuu tū maoti, tū tō tasi, e mamalu le iai o lātou whawai, tū maoti e whātou tei ai o lātou lava, whai unga e whaia. Alo fia pule atu, ka manuna. More on that when we come back at some point. Yesterday, Nasonanafi was a very big day for New Zealand Parliament in history in Wellington at the Beehive. O se aso mata utia pe ana whape te mana malamba I mai alu te matamata ma whaitau ma whaalongolongo. Le mauta whono ma le pale mene o New Zealand le aso na filanga ta uolo utala noa le mata aupu le alanga I eile fesota inga ma Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika whapea foi tangata whenua o le tida rangatida a Maori. O Maori e le ili tatu tali tununga. Tātou te tupunga whatas. Tātou te o mai le metas. The cradle and the pearl of the Pacific. Tau ke o mai uma whatas I ai pulotu ma tātou o mai mai Samoa. Hawaiki e mai sa whai. Lāra bena tupu an nafi tonu o le mauta whono ma le pāle mene o New Zealand. Na matua I tū vai lua ai le whafonga whetalai. I le whaatino ino o no tiuti.
O na tiute ma ona matafa ioi. O le taitai o le mauta. O le fonga fitalai. E pule e le mauta. And this was a true, significant moment. Mai maupea na vava ai uma mai iai le tele o pale mene o le lalolangi, even the Commonwealth countries and other countries in their jurisdictions in terms of parliament. Nala mena tupu anafi. Nanga sasia, mamaile, fonfitalai, leo, tuli vaf, tai vaf. Toi titi maua toa valu o whaipule na tuli whawha le fonfitalai lea so nafi. Tuli atu ai matangata sa tāpua i lunga le public gallery. Tua pisi a leo. Ma sa tini o le maunta, wale lava. Mana tua foi pēnā o le tasi a sa tini tono o le maunta na te amo ina mai le meis. Le mea foi le la au te lea pe se whanawhanua leo le amai tono. O le malusi anga ato le na o lo to oto i na. Pato a whai le fono mausu le fono. Uma tuli e toi matangata. Tangata lau tele no ato e tāpuai. Le ale mata upu le sa lote ana nafi. Le ana solo te e ai le whaitau se lau monotupu wafe o tangata Maori uma Samoa, Pasifika, na o ai I le loa I Wellington. Hundreds of thousands of people, not necessarily just Maori or tangata whenua. The Pacific were there, Samoans were there, raising their flags. Na mai mo latu fua, na oia. Na oe lango le whinaunga tangata whenua. Le tino rang tida. Tangata whenua, le mana whenua. Nā le whinaunga. Wama natu le malo. Se tasi o te tai o le malo. Lea sa sui panemia. David C. Moore ma le act. Whapena foi Maletoina Winston Peters, Maleli I Panemia, ya Christopher Luxon. Le tafa tolu lea o lo fausia I nei, le whainga malo so fatasi. The national-led coalition of ACT, as well as New Zealand First. Nā le mena solo te ai, au lea le pili lena mai anafi, mo lona whaitaunga lona lua o na se e lole le whaitaunga lona tolu, ma pāsia I loa, ma le tū la fono. Tā lo whai, le tū la fono whawai, o loo whaana nau iai, ma whaalango iai o tātou uso maoli ma tangata whenua. The Treaty of Waitangi, te tiriti o Waitangi. Le whengainga na whausia I lea whewaru se lau fast food ma leona. Eo se lau mon tupu tau sanga le matua le whengainga. Ina ia pui ai tangata Maori, mai le toa sā ma le sauā o pulenga papalangi. The founding document in New Zealand's history, because it does not have a written constitution. A o I e whalango iai, and other international conventions. Mai unga o whaamsinonga, I unga e whai e tono le pānemene, hands-on, malato whaamaumaunga. Le pili le nai le aso na nafi, na whetoto I ai, ma toe a wheo I mea whai ngā ruenga ma misa a o upu na lalafu, a o leo tangata wa fiu le whomtalai, ka, ma ka le langa sa mana. Ia tuli loi whaf, wala au masatini, wala au maleo. Ia, wa fiu a tau wha toa le mauta, wa whiita umatangata,
O le ai maseisi o le vaenga le to lua o le national-led government, Christopher Luxon was nowhere to be found. The Prime Minister went missing in action. De nofo I tuapala ai ale palemia. Ele fia whaalongo I le mtaupu lea. O le ave e sea ma le tafi e sea. O se tula fono whaavae. Na whaamawina ai malienga I le vao le malo tangata papae o New Zealand. Ma tangata o le ele o le mau e le fulia. Tino rangatida tangata whenua. Mea lan tupu anafi. Ai o te mata I tuina. Le malosi sa iai I le fonga whtalai. Mai o le mea fo le nai te tau na whaia le fonga whtalai a Samoa. I to tonu o le mauta. Tuli fafo lau le mafau. Tuli fafo le au ngana vale. Tuli fafo I la tau o loo mata tupa ai. Le tū maleanga malenga ngana Samoa. Tuli fafo. Leanga ile o mea ia na tu uatu ia I le tō whāma le whautanga. Ao lato I tu malo e o mai whai. Sori ai le mamalu o le pānemene. Io e maua pe ana whapena. Le tātou whonga whatelai le sunga le pari. Telo whatele le whionga le whonga whatelai. Te le tō whāmala na whautanga. Ai mawalunga ma mamafa I a te ia. Le vāna nofo ma le vātangata ma sui o le pālemene whaafsanga. A ua over tele. Le mafau fau. Le mingau. Ma winga pa a. O upu e tau te tala I tangata ia. Sui o le pālemene. Le ala fo I le nasa mo le alai o nau whai atu. Ma fua mai a te utou I tono le mautafono. La le mea la autou mai ai. Ma utou whai tio I upu e la lau e tangata. Ma whai e tangata I lunga social media. Because it started from you. It came from your mouths. Tau sa oe utou ngutu ma utou whonga. Nā la ia. Tau te manatu, māua lalo, ma le mi ngau I le atu no olo whaafonga atu. Au tau saundu angana, lele wa whai ma TikTok. Lele wa whai ma whaataita inga. Lele wa whai ma tausuai, ma tausuanga. Ale ma malu o le atu no. Mungutu pua ai tangata tulau le whaafonga Samoa. Wale o toe kia I fo istangata, po a upu. E whaasala lau, ma wha ma lele lea atu le ea. Ma a vatu ma mamoli atu le matangi. La le mea leina le sui se tapu. Fua se tapu. Tau e fionga le fonga whatelai. Lau e fionga le fono. Lau e fionga le tiktai o le mauta. A wa o oe lava o le tiktai o le mauta. Lea na whaoa nei lau taulangi ma lau whaalupenga. Sui ai. Sui foi ele tangata sa tu lai mai le tofu palemia. Tule epa ma le HRPP. Au toi tatai la sa boe toi whaafafonga. Ile mea fo I ale tangata ale ni to tasina fai. Na ia whaoa ai fo ile taulangi. O le a fionga ile au mamalu o le malo. Na ia whaoa I fo I le taulangi. Ma le whaalupenga e ave I le masiofo o le fionga I le au na malo. La le wingo ia mea. Ana ia whainga ale whonga whatelai I le aso na nafi. Ina ua vavao ma vevesi le mauta o le taimi lea o le whonga whatelai. Le whaataita inga lea. Awe le ustai mata upu Privileges Committee. Get out,
Fafo mal mafala mal mauta fono mal palmene. Tutuli umai fafo. Ma pang kulia kul fafo kawa I fusu wai fafo. Ia ole mele nana o iai, ole nganga whaafitai ma le tatalo fo ile nā Samoa ma le Pasifika. Ia whaatu mawina le whea ngainga ole te tiriti o Waitangi. Na umai a nafi, na pēa ile mata, ma whale la wasi e lava I le aso na nafi. Ma whaata oto atu loa I lona, no whanga ori sanga e tū mau. Le ao ngā o le pili na whina wina ai. E ta lepe ai le vānu nofo o tangata whenua ma tangata maoli. Ma le tō tele o tangata lau tele o le atunu. Mio mea na whau ina I o le pawa. Ai o atu. Toi sui le mawhauwhaunga o tangata atoa. Mai o te whawhetai fo I le te Māori Party. I le tūla I mai o lātou whaipule to o ono. Nā le to o ono. E whina wina, ma momoli a lātou whinaunga wha le tūla whono, wha le anga nuu. E lango ina ai, le pasia ma le talia ina, e New Zealand se tūla whono whapea. Pos whate ta inga la. Whapela pe o le mea lau tupu mai nei I fiti. O to o tele I a fiti mai intia. O to o tele I a seina. Ai a whapea na whailawa se whea ngainga la tau ia a tangata anu o seina. O yo tangata anu o fiti lava la tau ia. Le ala na nā lena lena tūla I mai e whaalawe po kū. Po fau walenga lea na whaia nei. Le tā ua. I le ngangana peritania ma le upu whaale tūla whono. O le sori ngā tūla whono o le treason. Au whanangolongo atu a fui. Yo, o tau wha matala isi au vale le treason. E la makale, e le si vale, Yo. Ala wika modi o le upule na I le tula whono, malona wha Samoina. O se fau valenga I le malo, I se malo o tu. E masani ona fau vale, se vaenga wha upwhai, ia I la tau lava ia, I to tonu lava o le la tau wha whanetui. Oila le fau vale ma tu la I ese ma le mauta, mau ese mai to tonu o le whono ma le panemene. Wha wasenga ane oe. O le whainu mera a la ititi, o le o la tau te ia ma pu lea le malo le te milenei. A o lo no nofo le si vaenga to tele although ele o iai I o le majority a o lo iai le to tele o le whainu mera sili atu na I lo le sifurma lima a whaila ua whaatuina se whainu mera like titi a ua lātou te ita ia le malo as a minority government e la le mele se I le mele mal tu la fono o lo o a fia. E le maua e tula epa, e le maua le sunga la auli, e le maua e le tamaita I pāne mia. Ai whaafonga le mele, danga le mele na utoi whai tau a tō lava I le mata upu le awhi se lau wiva sifurma le tasi o Donna Huata o le whai pule o le ACT Party I le teimile nā. Au tula I mai le sunga ia Richard Preple e a vea ma whaunu lunga o le pati ma te tai o le pati le nā.
O le whaatea ina o le tamaitai. Whaipule le vai teimile na o dana awa tere huata. Ono o lona le usi tai. I ta iala ma tu la fono whaavai ale pāti whaupwhai o le act. Nā lu ese mai aila ia lea, malona manatu e mwhai o na tūto tas. Ai mai unga o le pale mene, ma le whaavai tustusia whaamawina o le act party. E lua mea. Pe ete alu ese te fia tūto tasi, pe tuli oe ele pati ua lava ma totoe vaenga na au mai lunga o le Supreme Court e tuli ese ai oe ma le paramene. Ai au mainga le unga o le whamsinonga. O le mafuanga, whamai, Donna Awatere Huata caused the distortion of the proportionate of the numbers of members to default government. Yale wingo namia. O le whaata mala ma le leo sustai I tu la fono o le vaenga wha whai nā lai o na sau I to tonu o le mauta. Ua mafua ai se tūlanga e fau vale. A ua manino ai fo I vaenga o le whaavai o le pati whai o le act. E le mawhai o na e tūto tasi, e le mawhai o na e seisi pati e te alu I ai lo lato whaamalo. A ua whaate atu la oe, o lona winga, o le ai sau pati e te tūwai o vai, ma e whaalangolanga, o lona winga, ua tū sa meme. O le ala la alena, ua manatu ai le whaamsinonga. Ua avea lona fau vale ma lona leo sustai. Pore te e le whainga mal, le pati whaupwhai. Ua mafua ai terminologies na upu na whamai o le distortion of the proportionate number of MPs within the party. Tu tusa leile case lea. Mai mau pēna whao ngāre case lea. E nisi o lo ia lo atou te whina wina le mata upu lea wa watu nei e la auli ma le whatu tue le atua Samoa ua tasi. I se whinaunga e tu la I mai le mata upu lea. O le o ese atu. Ua whaale tonu ai le whaatulanga ina o whainu mera o whaipule o sui uma o le pati whai sao mai ai te tonu o le maunta. Ma ua le mautonu ai. Ile le lava o whainu mera e pasi ai. Se tu la fono o loo talanoina pe teu, pe pasia, pe toi whaulu whale mai. Le mawhaina whai se whai unga. Ai sea. Wa alu lista ngata ma watu lisi vaenga. O le pati au tū na lai ono mai tonu le whaafale tui lea. Wala na o tau tala le mata upu lea. Ina ua uti tilo mwava ai le case lea. Awa o whinaunga uma e tele na whai. E au mai ma quote mai ma saita whinaunga sa tutupu muamua. E tai tuli tusa mana mata upu lea ya Donna Huata Awatere. And these were the words that were used, the terminologies of these actions caused distortion of the disproportionate. No me ina whai e tangata ma fuai le mata upu lea. Fe vai a i eimale a toa le whinumera e te tau o na pasi ai tu la fono ia. O le ala le wingo le upu treason. Fau vale. Fau faunga ina ia whaapa u se malo. Mao e se atu e whaavae se isi mea. Treason. O le fau vale. Fuli tua. Ma whaia se ngai o inga. Ina ia le a toa ai whaapa u wai se whai ngā malo. Ia oai la leo whaapa u.
Toi whapa ua e utou, le tou lava whainga malo. Le whainga malo na watu iai. Le wha atua tuanga o le atu nuu atua. Nā le mea sa tuu awa noa atua i le fionga i le whongtalai. Mai wala ona le whaia se tū la whono lea mataupu. Ona o le tali tonunga o le whongtalai. O lo iai le marusi anga ma le pawa i hawhia me, ma le sunga lauli al mari atoa. Pei ona o tala atu, le vā tangata le nā. Le vā o le tua fine malona tua ngane. Le vā o le tina, o le atunu, malana tamatama. E fofo ala mea ai ma toi fono. Le upenga whangota o pili. E le ala o tau māsaia i a whapea. O i lai fonoa, e fono mai loa e le whaamsinonga. E tono pan mene le teimi nei. E olona whaatulangana o i tū taua ngai e tolu. Parliament. The three executive branches of government, Parliament as supreme, because they are the legislator, o le lātou tiute, sui uma, o sui o le au whai tūla whono ma whai pule uma. Make law, faule tūla whono. Pass law, pasia le tūla whono. Ma avea loa ma tūla whono, au tū ma tūla whono whawai. That becomes a legislation and a bill that has been passed through the process. Executive branch, le pule whatonu le nao lo yeltu mai tai parmia whapefo il kapeneta. Whatasi ai ma le vaenga o leo leo. E wa mafua lalo tala noa il mata upule nei le tawhatonu leo. Now, the executive, they are the ones that enforces the law. Alfie ai maleo leo I le matanga wanga leo. Lo I sidi minsta mai latu uma. Alfie ai maleo leo. Se o wala la ufa mtalanga I toi fo I mai le matapule. And the final branch of government o le sila la o le tūta wa ngai le malo le taftolo. O le matanga wanga whamsinonga. Tiute lao le pule whatonu. Wha malo sia le tulafono ne iei loa. O mea ua umana whai iei wha I unga le whamsinonga. Au mai ia I lātou te wha malo sia. Enforce the law to make sure that people will follow through with their penalties, their fines and everything. E le whamsinonga. E ai fo ilo lātou tiu te tau. O I lātou e whamatalaina le tulafono na pasia le palemene. O I lātou fo I lātou te whaawinga ina le tulafono na pasia le palemene. O I lātou fo I lātou te ati na e ina le tulafono na pasia le palemene. Ma le vaenga muli. O I lātou o le whamsinonga, lātou te apaleia ma whao ngā lo le tulafono e tusa ai maona ala. Maona au lape. Alane mele tula I mail neite. A umana pasi le palemene, ona watula ile o ile. A watu o ile vaenga o le whamsinonga. E whaawinga mai e le whamsinonga le tūla whono na pasia ai o so whai atu e le palemene
Ea o fia ai matula epa ma i le vai tau lea. Whaafonga leile atunu. I lona oso whai. O le whai unga le whaamsinonga whai mai. E le o le winga le nā lai o na mātou pāsia le tula whono lea. E le o le winga le nā. A o lea wa umo na whaia iai le whai unga. Ma wha winga ina, ma wha matala ina. E le vaenga tonu o le tawhatolu e ona ia le matafa ioilea. Now, au tausi sila mai la e le tawhatolu lea. Se i o tango e au tala atu ma ta upu o lo tula i mai. E le ai ama seisi o i latou o le tawhatolu lea. E le o iai ni lape o lo o tū la i mai ai le teimile nei. Ma ua fete e na i ai lava i le mata upu lea. The separation of powers. O pūlenga whaatonu ia e tutu i le vā o le tawhatonu le nei. Ina ia i loa ai e le sopo tua o i atu. Ngā ruenga matiu te o leisi i tū tawangai, i leisi tū o le tawhatonu, ma leisi tū o le whamsinonga. Te na i la ia malusi anga i e le teimile nei. Ana o tau se sila lole i ai. Pare mene. Leo bevesi. Walafo o le toi whaatua ina. Le whaatautainga e le sunga le pari i le whongftalai o lo i ai le teimile nei. Lana whaatautainga o le whono. Upu ia. Wale manuia le whono le tunu ona e ke whaangukulua oe. Te lea tu o awanoa e le tala whea ngai me te whaia ma ave isi. E whai isi pāti ma isi suis whono. Wa e solil tu la whono o wha ngā aina ua i ata tau. Ma lau pālota aile te tau na whaia. Lea ua lafo e le tamaita i pāre mia le tofi. O le whongftalai, ma le sui whongftalai, i le itu e a ngai le malo. Wau tau sila iai i le tau maua laloina o le tofinga o le au le malo. O sa tia le nufua. Pei o le me fua, ia sali, tapo bani me ngari. O le koukaimi ngai. Tau whafonga. You know, if you simply put it in those terms. Yeah. Punga bai roma le tua ngai whamai kako wo, wako wo ave whongwhaka lai. Kako wo asa oe ave le ri ira. Se langa mele o whai. Kwa se ai singi langa mele o whai. Nā la ua ta oto mai le whamsinonga. Ngase la o le paramene. Dale si ngase la e tu lai mai nei. Wale e usu se whono. Wale a toa le whainu mera e usu le whono. Wale e mawhai o le toi pāsia. Seisi tu la whono i te tonu o le paramene sei vanga nā o whaatalitali. Le ngā luenga le whaamsinonga. Leisi i tu. Whaatau a ngai o le tawhtolu. Sei whai lana pito la. All these three branches of government now has an epidemic. O iai le whaamai o lo tupu ai. O mai tonu. O le executive po le vahenga e pule whaatonu. Le foi o iai. Le whaamai. Tau wala au watu tu le epa. I feel manao yele fiong at Minster, honorable. Of course, my brother. I know what to. Le lofa fa soa le na. Ina ia mawhaina tilo I recommendations fa tasiai. Ma le tu o lalo o lo avatu ai.
E le ola i le hafo i le tise i lau wha mawai. Ai wha awhatai o le rai whai au ngā ruenga. Wha tino au tiute. Alu i fiti. Sau i New Zealand. A watu afi. Wha pipi i afi. Mea tonu lava le nā e tauna whai. Ala whau tuanga wha valea lea watu to. What does that do to electricity power? Mangalul minsta. Ala fa sele minsta. Ta mai toi anga va toi lo le tute whatever nang lue mai ai le whainga le mea. Olo. Share knowledge and experience and expertise from others, our partners, our treaties, our friends. Sa ili mai i New Zealand. Sa ili mai whaalumanga mai i Australia. Sa ili le tō wha anisi, the expertise o nisio i la tō e māsani, mai loa whafo le whawhita auli lea. Lea me whai, wha tō tonga le matanga luenga le APC. Money, intelligence, machine, tools, equipments. Le umana, good on you. A pisa tua ala te whalua i oe. Ero su minka ko wafi mo me umwhapena. A mai ni a tātou spare parts. Whata oto se plan ma, se fuafuanga. Ina ia consistent, ina ia whaawau. Pea le tūlanga o le maintenance. O nei tu ua se ilima tausanga whatoa asi ma toi aipo iei ni tō tonga o whale tonu. Asi every 3 months. Yo, na leo ngā, ai te tau na wa ai, mautinoa ia umi, to make sure the life expectancy of that machine and that generator is expected to last at least 30 years. Pepa lea, oro iai recommendations uma lau whiunga le minsta. Tu ua lalo, ma le whau tuanga, e ma whai una whao ngā. Yo. Ona o mai la ia lea i le vaenga o le pule whaton. Lea lava tātou te i le pule whaton. The uncertainty of what and where to from here. O le pule whaton foi leo lo ta oto ai, le malo si anga, o le tamaita i pāle mia, a whaiwa umi mai le mautonu le atunu, manofo, ma whaalongolongo, ma whaatali-tali. Na lale me le whaongai loa, e le fionga le tamaita i pāre mia. Le sapelu ma le malusi angalena, a mantu loa i ao, o le ao le malo. Dan me whai. E nal whaalo loa la whapene, ia, tātou tāpe. La whaata ape le palemene. La tātou toi fo i le atunu, mao i tangata i eile pawa, male malo si anga. Toi whaia le whiriwhiringa le atunu. Au le ngasi o lo whea ngai, ma le judiciary po o le whaamsinonga. O le wha vave mai o le lātou schedule po o le lātou whaatulanga ina mai. O whaamsinonga e te tau na mua. Ma leisi whaamsinonga, ina ia mwhai o na whaangaioi leisi vaenga o le malo ma le tunu. E le se tala se le tala lea matu. Ona, o mai leo la utala noa i le mata upu lea. Ana nafi ma le so. Tele tangata sa matu talanoa, ma o tangata fo i e matua mu wale toto
I le lātou lango ina o tule e pamale chapipi. Ai ei lona, mo le mea ua tula I mai ai. Tangata nei mai Samoa, tangata o sui o le HRPP. Pe mai le tala. Sa vea e tilo ane I le whatale noanga I lunga le social media o le sunga li mongi ma sola ma le malo. Le por kalame a le ta mai titi fole le malana lo matua mai na Sydney, Australia. O le fale o piinga. Fale piinga piinga masatani. O la uva I o meo o tamaiti o le kindergarten na tule epa ma le au whataitai fole wa ene a tule epa mkari yo le te sili. Whatulan meo te vai e mai se nalo matamata ya matua inosia tu lava I nei. I Samoa le to alua le na ai mai se ale tangata le na o limo. Wa alu whaalou le manga. Sasa tu I sasa ne o tuia ne I tuia ne o sulu ane I sulu atu yo. Mona dei loa se mea se ta iala ma me fai. Fato I se ale mafuanga o tu. Nau e lava o te mata. Mai se ona e loa la ia lea. E ino matu ia le whaafale tui. Le foi o whaaleo mai isi fai pule lava le chapipi. O la tu langona I lunga le upenga ta whailang. Fai mai le si sui I sinia. Tu ulua mena e whai. O lo ulua whaalia lia ma le mimita ma le whaalawi loa fua. O tofi. O mata upu patino na I le sailinga o se fonga fitalai ma le sui fonga fitalai e ta oto mai I le whaafale tuia o le HRPP. Ai pa ua whaifo I eise manatu ma se langona o le sunga le li teitai. E so ia le whaia nā mea whaatamaiti. O mea nai whaia tamaiti whaalia lia mimita vale. Ai te ilo o matamata I le interview o limongi. Whai mai le tala ma upu o le tangata le nei o le sui whai pule o whale ata le tolu. Tu sa lava la pele o tutonu o le pale mende le whai ei I la fonga le a le whai lunga le social media ma le upenga ta whai langi le lalo langi atoa. I tell you, Limongi's words are ridiculous, stupid, and childish behavior. Na, upu sa o upu nale wa watua. Whai mai le talale, ale tangata. O se tasi le nei o tātou anavatau, ma tātou manu lauti ale HRPP, o lea ua tātou au sia nei. Sa tātou ta talo, ina ia matuai vave ona malepe le fast. Noi. A ole I le lātou pae inga mua. Tāro whanofo mo ata mo au mafau whawane I a te au. Tangata e tala noa I le atua. Tau le atua. Ai sei wha longo I upu e mapuna mai le ngutu. Tasi le dei o tātou manu lau ti, lona winga le na upo, se mea ulewa na tātou mafo fau, ma tatalo I le atua, ina ia tupu, ma taunu ia malepe. Lauri ia le whatotua I le atua sa ma o tasi po le fast. Ia malepe lava aile I le lātou pae inga momo. Tau I malisi tala. A leo ua taunu. Leo malepe. Leo ua malepe. To e sawa I loa Malaysia na tala I tua. Leo malepe. Ia whaari maila ia lea o le fia I le patsi.
Ma pati tangata. In my quiet moments, as I sat there and listened to these words, o nofo ma o tilo ma o baba, ai, I mata o ngutu ma upu wala lafo. I smiled, but I was very sad. Sad indeed. No ata lava, ai sa matualo loto I loto le whaano noa ma le tinga. I se tangata e mawhaiuna I a whaia. Whaalaua I tele whapenei le lalolangi ma le atunu, sona winga alu alua, ma se whau whaunga mata ngā I nisi uso a tangata. Ai maise o le malo, ma le tamai tai pare mia. O isi uso Samoa, o isi tua whawhine o Samoa, ua poto mai, whaatū le malo. Ai au tō whaafonga, na wawe au na umana tua le saunua ngā tulepa. Fia me, malauli, au tō uma, le malo le nale. O ane la ia le whai le malo. Mātou te lango atu, se lau pe lima se lau pasene, ia te outou. Alan me lea ua whaari mai I langona, whaata mai titi whapea. Nei loa I la ia lea. Ele se lau pasene pe lima se lau pasene, se langona ma māsa iai. O le tala nā o na lafo ma le lea, le ai se mamafa o iai. Le ai se ano fale o le nā tala, le wātangia mai ai, le tutu wafi le tau wha leanga, ma whau whaunga leanga mātanga, ua whafonga Samoa. Pule oi pole alau wha liuinga I le nā mea. Tātou te pati ai, I se ngase o mālo, ua le mautonu ai tangata umo le atunu. People are hurt. People are in disbelief. People are uncertain. This is unbelievable. Words that come from a childish man, and the behavior is disgusting. Nā lau whai maile tele o I lato. Maile HRPP lava lato. Wa inosia. Ono a mio whaata miti ia. Whaalia lia, mita vale, whaabawalunga. Tau e whaali ali mai, nei mea o le mea tau o na tāua ma tāu fiofi ma mau. Ei le tai au. O le ala le mea la tupu. Walfisile. Le ala mea la tupu ai te o saule unga le whaamsinonga. Mena leo no whai atu le ngasa fo le whea ngai ma le judiciary ma le whaamsinonga. Prioritize these cases and schedule them to be heard first. The case leo le fong te lai. E leo whaatonua tua sa vea le fionga e le whaamsino. Sili. O le wō pele mamamai a te au. E mawhana le mawhutanga ma le fionga. I le whaamasino sili. O le tātou mālo o le fionga e asa tiusi mativa perese a o iai. I le law school I au kilan. Mawhana le mawhutanga. O tala ma upu mātou te sua ai ma mātou. Tala noa ma whasilingia fo ilana tō whai le tele o nisi o mata upu. O le tūla whono. O tō wawa aila e. Ai sau nei le unga o le whaamsinonga manu ma lo. Ma toi fo I mai le sunga le pari tele. Ta eu masi pau leo. E toi whaau wau le fono ma le pale mene o Samoa I lona tūlanga mamalu. Ma le tāua loa, the integrity of the seat of the speaker returns to the House of Parliament of Samoa.
Nā la le me whai e rawari ia. Mā le whi. Ua ne le whi. O whea le whaapulo lo le ao e whe maulu ma la lafi ai. A o whea le lalolangi lele na o e su e tupe ai i le mamalu o le tō whinga na o na whaoli oli e lei whaataunu uina. Lona wha mamalu uina ma lona wha pa ia ina. Ia le nā? Tali wha o ia i le nā mea? E koe ngofo mai pari i runga le tātou te talo. Ma toi whaafeiloa i mai le whono ma le pare mene. Ta whewhe po ani. Tanga mani winga to ngata le nofo i tonui. E o lava isi whaipule ia tolonga tā lupe matasila tile. Ua whaasua tūlia. Le upulata mai o le mata muli. Pei e ne lana tō whāma lana whautanga. Ina ua whasilingia. I le nei mea ua whaailoa ma whaariari le lalolangi atoa. I le avea ai o ia. Ua tofi whaorioli o le sui whongwhitalai. Au alofa lava i le tali mai a le whaipule. Ia lupe matasila. Sa tali mai malona nganga wha maulalo. Ma wha pea mai. E wha noa ina ua o la wali ia. Le whailau tusi. Le vai e mimi kamar kiki o le mawhauwhau. Ua o wha lawi loa nā mea. Nā to whinga ia mea la tau ia o me tau na tau fiofi mamau tonu nei. I le mātou whaafale tui ma le pāti se iai se tai au ma se aso e whaabautu uinai. E leo se mea, e leo iai, e mai leo o le teimi fo le nei te tau ai o na whaalawi loa ia tūlanga. O tau se sila iai. Ua whaau ngā le whewa i lea i nei. Ma whaalawi loa le vaenga lea o se meto tia. Ua whaamautu uina. Ai lei loa lona taunu unga. Pe wha maonia, pe au i ai seisio le lau. Au tū le nao le lau. Ua whai tau e ta maiti fua moa. Ale matua moa ai le i tū fua. Manuia Samoa le ne fiafi. Vai lua tusa so tātou manuia. Ai se taimi, ia, tau no mai pei au te vai atu fo yo le sunga ia sau seu whanua, po o le sunga fo ia tiktu i toe fo mai e whaatino le ngā ruenga ma wha wau. Ai a wha mangalo se leo le atau sa vea. Lofo tele mo oe, ne ngalo sau vai o le ola. Yo e, tele wha mai o le a sau le tau malulu ma o mai. Ia, a wheane o le numero sfuma le tolu Lappington Road i Otara. Ia maua i nā i le maunta o le fionga ia tuala le saoli, tau pa u tino. Ia, ma le whalitua ia peka. Ia, pia foi le aingali. Sful tolu Lappington Road i Otara. Whafte atu tuala ma le whalitua peka. I le angali le fo i le sulu fo i atu le atu nuu. Ia mai lato vai leola. Se ane lesi a tātou maketi ma le whalolo ina i le maunta luas fulma le lua Glendon. I luas fulma le lua Templeton Place, Glendon, i Manurewa. Lo iai i le tua fine a Maria Nive ma le tumaita i a Mareta sa wanga whafte atu le lua ngā luenga tāua. Lo maua ai i le vai ma le soifua malolo ina o tātou tangata. Ia, se mai i le tasi market le si tātou whale loa le nā. Lo iai i le sunga e whaolo tane Peter Silva. Ia whapea foi Auntie Fiona. Ia, ai mai se foi i le sunga le whawhengainga le li ampasa o sulu whainga o tamaiti. Reverend Larry Tupai Lavea. Ia, ma le whaletua le sunga ia Sau Helen Tupai Lavea.
Tāwalunga o le tātou maketi o lo iai I nā I le tūlangi sifo. Peo na iai le sunga ia wahid, ma le whalitua, ma le au whingaluenga, numero tasi, Triangle Road, I nā I mas. Telefoi tau mawha e whātau I nā, le talo Samoa, le whai o le pepe e a Samoa, o le tātou wia. Ia mo I lātou uma fo I o lo o mai mo mai mo whaafunga mai isi atunu o le masani o na whatu le tātou vai o le tātou telefoni masani le nā le atou sa vea sa yuli ole o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu manu ia tele o tau ta mamutina matua le nei fiafi sao ialo stau mawhtanga matango fi o mai o na ngā sese ma whafau iei ao o I lātou o lo ngafa ma Tute ia whaaloto I whale I aso whaipea. Malo tautua I le ainga. Ia whapena fo I o tau leo whinga ruenga ma le tāpena ina o le upfolfola le atua I le asā. Ia mana le upu I te tonu o so se maota tāpua I o lo ouru whale I ai Samoa. I nei, mātunu I whafu. Whafonga mai o le tātua tunu ma lana tāpua inga mai le au malu o le malo, ma le whalitua ma le masiofo, pa o le masiofo foi. Se o mai le fionga le tumaitai pārmia. Ia, malana kāpeneta. Suis fona umba o le mauta, ma le pārmene o Samoa. Ia, whapena foi. I le tāwhatolu. O I tū tauangai o le atunu, ue pe o le whaamsinonga. Whanua msuafa, whapea foi. Le whaamsinonga o soli ngā tula whanoli im tumaitai. O fisa o le whaamsinonga. Ia, whapea foi. E mamalu o le pārmene, le fong of the line. Ia, a o tālia ai. Ia se whai unga o landa mata upu. Lea woa I neili si awari ia. Ma whemitai solo ma la lau po oile la a fong of kalai au. Pei ale me siu o fwoi ngare le mele ua whai. Tua tā mau o le mea mauti noa ma le mori. A pei volo ta whaangu no angale na. Ele le ria I ina ma le tongi ina o le tofi fong of the lai e pei ele aiso na tāua. Wana o se mea ria I. Ia ma whapea. Ia, ngale, sapo mai. Awa o mai kou, le whaasolonga ia o kou. Ia, fo I mai upua le atau sa whea ia tau. Manuia fo I whanau ma le alousu I le a onga I le aso. Oile I wale tia onga. Ia, mo moe fi le mu. Ia tātou whiloa I le tānoa awa I le aso atai au e maua I le sao. Ma maua ai fo I ma le ata. Ma toi tau au whai ai ma tā upu mana tātou talanoa ai. I le nganga I fo Faiva mai le aso ngafua se I o mai I le aso. Rui tele o tau lo o ilungo le ala tele. Tau nuu ma le manuia. A whai o iai pea I nei le fionga le li professor. Doctor. Tofa, tavana, ma le whaletua, ia ma le au malanga, pe o le iei le talengi au matangi, ma le whaletua ia o le via, ia mautou umana malanga mai, ia whaamuri atu, o afu o fuanga aluan mamau, a o se teimi fo I toe taliu le uto, ma toe tala le whiriri, ma fo I atu, ia leo ma pui le atua, I lunga, o le masa, o le ea, ma le ala. Lo whaanga le nā, lo whatu lo mātou tina, pele, mo o tō uma, e maise lau fionga leli I Fomai, Dr. Tamana, po le ftelenga fo inam lo ulu. Lo whaanga mai lo mātou tina, ia leo lua I ali I la whaitele, whapale mata o le alofa tū manu vau la vea. Ia manu mātou ainga uma mai Samoa. Whapianga whapitoa lava I le whiwhinei ma lo whaanga, mo le mātou tina, ia, anti whaalawe lave, afa masanga poe la ulu, ia masio mātou tua whine foi. Ia, Yvonne, ia, mo outo uma I kahuku I Hawaii. Le tamai ta I o ina a inga e wha o Samoa I Hamiltone. A talufa foi ma o folo fatu, ma whaamiri atu foi, li whai ungo le vai aso I si o tua whine pele. Papali tele teo Marilyn Latofale la vea. Ia, au le malus, ia,
Maua le malos. Ia, e maise o tātou ainga o lo fau malanga i Samoa. Mai Australia, New Zealand, Amerika, Hawaii, tuile manua ona ole usui o le whanua. I le ftelenga ia e male malo mispusi paito maleifi. Ia pa o le fionga foi. Le sunga i le usoli ia tuile epa. A e male malo mispusi. Matai ia patu paito maleifi. A e male malo le utele so alo. Ia. Fa lau e le atua ala. Ma ia maua lo tele e le tātou ainga. Ia ma fa penao na tātou wheloa i ma le taunu umanuia. I lau whanua ma ele o le atunu pele ma lo tātou ainga pele. I le malai i lalo ni we, i malai i tāpu o tota ma fale fatu ma urumaa. Tātou te wheloa i ai. I le anga le leio le atua e ui ona o se whata singa i le loi fonga pa u ma le loi mata malingi. I le isi si tu ma te e le whina ngalo le atua. O ia na te au maia, o ia fo'i na te toe vese. Wia tele nei po, alofa tele mo oe, tātou whiloa i le aso a tae au. I le alofa maleanga lei, o le tātou tapa au sili langi te tae au tui el solfua. Yes! I love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful island girl, you make me complete. With the heavens in my witness, I make you my queen. Because I love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful island girl, you make me complete. With the heavens in my witness, I make you my queen.